RO से hot पनि सी मयाम की general information है RO hot लेवल मतुंग दा कोई ना one है रखा दी मी से अमन आबद की संतोरो है री नी one की मखा सकते अमन आबद की अमा one की मत काग रखा दी मी अमन आओ two है रखा दी अनाब मी अनी संतोकने है वनी मसीगी गई पार कोई ना मसी infection जे थोड़ा खिबया है बगी अदुगुम्बा याम ना मरुआई बा है बतारे अदुगुम्बा academically no doubt practically also important है बदुगुम्बा कनो अमनी मधुकी मतंग दनी probably ओके वजह सांति कुमार नंग भी दोइची Thank you, Dr. Bogan, moderator of this technical session on one-day academic discourse on COVID-19 pandemic Manipur. So, I think with Dr. Navakeswar Hobizamna, Hozik Lairiva, Manipur Lairiva COVID-19 pandemic, sitting and one of the Karikari, Melesta, Gudagi Havayamba, my cover toxin gray. I get to the point I'm gonna input happening I did later when Kali almost data Sumayam the kind of source Mama Sana data things combined to Zerakanda public the healthcare practitioners nursing government agencies things the Kangan and Navayam Kanahone Aduki findings in Goyam Mariksum the Tambigre Adu I the same body statisticianamo oina statistic view the gay. The direction of the COVID-19 pandemic in Manipur, Sekramana Lady, Kitan Kanganava, I give a statistics, our theories in the Gari Highway, Gahava to Kanganava, Kitan Matia Maisha to Zagamayamda. A hundred moderators have given the Manakoi. Any pandemic, not a epidemic, Tolopakanda, past the Yangadovasi, disease Sigi, outbreaky, Masak Mongs. On the Kangam Darkar oil. Heck Horokpada Massif has a Kango Dragadi, Sagi epidemic, the pandemic, the Maram oil, human population, see extinct Oigavayama Kivilay. At the start of any outbreak or pandemic or epidemic, we should try to understand what is R naught. And R naught Kari Harigas with Kangobum Darkar oil. Aduki important do I not tongue Mayamda, Masisi, Aigi, Aina Sumkra, Antaki pandemic, Manum Sida, Aigi subject Segamarina, I know out of Javakra. Hozik Aigi, Pagi say the Sena, Zarne and the Kaidai published over the Tawdri almost on the financial study later. I will find Kanosina, I findings in the Sumamba Taragadi. Hozik, what will be the our next strategy to combat or to contain the COVID-19? I don't. Mayam the Kitang Shatong and Ohonazam. Okay. Yeah. So, same body Arnold Kimaramda Hambiva, Masigi, Tenbiriba, resource person, Natraga, Dupamangi Laiva, Mayam Singh Arnold Kimaramda. Sarak Bamadino and Kangar, Adoboina, Zenan public, the Arnold, I think I know the Kangan, just definition, highlight of Jerome. Arnold is some now. Anaba Mimana, Sungana, Driva Zagama, the Sanction or Kanda. Ma won the Mahik, Atopa the Santoka, the Miki and Handaya, have Ebres Duni. Anavasi, Anava do Mahipuri, me to give Magi, human behavior, Natraga, later me missing to give Magi immune system, Natraga, geographic condition. Mayam sings in a maram or a hecta, me and Masina say Kudamoina, Manga Santoka don't have a question like me and Anidang Santopea, home the Santopea in Natraga, a particular location to the lady of missing to give Magi men, Maram or a Kanda Yamna, or the Aduna Arnold say exact figure of me and Manga di Santoka don't Tauki Santoka don't have a night. I don't know, Masi Hona and Hona the Kona, a brace reproductive number, higher come a brace in a low. Another Mayam sings in a Santo even sings Amana Manga Santoka, Manani Santoka, Manahum Santoka, Ado Itadimas Sangseta, me on a Kia Santo, and a Lobia, Beki High number of money. Although Harry was primary infected or of a Miamana, secondary infection, Amada Santo, Bagi a brace number to do. Although High Masingsi Kangagadi. Koi na kari khangba yagi wa Arnold sidagi Sigi level sida
mi amana mi ohum ga santora gadi ohum dudagi amu mapal lakto ni mapal dagi amu 27 dagi 90 91 81 smile lakto ni adu di multiply chum taraga different times multiply taraga di masigi disease na magi incubation period so around 14 days ai na mayam na estimate tawnari buni na incubation period ki manung sita 14 days ki manung sita within short period of time the multiply yam taraga di mi khudung sisum nara aga di yam khudung thigane ha se masagi r note sidagi sorak pa mukhang ba yagane r note ki value si wang khala di it is very dangerous or epidemic is uncontrollable nor masi control tawna phona kari taw ga have strategy sing do sidum yeng ba yane aduna r note gi khoina khang ba ya se masagi transmission do pathogen do gi transmission do kam severe or ge outbreak kam severe or ge madu pandemic natraga epidemic or kadra natraga madu matam khar naramaga su madu do mangidna tam tawa wat matam khar naramaga su madu some disease to some human population the natraga particular locality the dum mang gedra have se are not take dum kham ngam do ne next please ado are not ki just simple definition the product of beta and tau har ga khangle beta se te kem tan te mi amana maik se pa of mi amana man contact of the matam kyam sange have contact or mi man han badama tam kya sange ha badin adugi value duga ke do main impacted spirit se ai mi man ma si maik sa kan da magi atop mi the santona no honda do mi kya ne san ba ha gi anis ki product na r note this is the basic definition of r note adu hojik ti r note ki basic definition is the ko ne yam luri di contact per times contact tracking is very difficult data the contact to do ngam de phanam scientific instrument natraga human effort thada robasu we cannot exactly trace the contact aduna masigi basic definition da laijariba masak sida ko r note hot to di kan wai adu koina masida yauri bang sagi parameter product ani se beta in tau se hantharaga di okay apik po value ani ka puri wada di r note ki value je dum pi ani se koi khang adu ita di beta handan matai adu di mana anaba mi sina atoppa ga samnaru dana ba samnarga su madu thengdana na ba matam sing se koi lo utai adu nong na ba pambai ba koi na hojik stay at home ga na is na ara su nang yum dei santo chathok traga di nang na awagi symptom to ula kan da kona test or ga nang covid care center da treatment symptomatic treatment chatha ba yani adu na traga di yum dei chathok ta ba mi du na di mi yam loina traga di ma onda contact per time do hanthar ka do nai to na hai ba these are some WHO on a superior guidelines done masi cry the base to get I not think R note ki idea the get in the parameter and is beta and the talks masi meles to no values a picture and one of us I think came to not a point of this Masagi isolation to home quarantine to social natural physical distancing lehenba mahiksi magi transmission mode of transmission je medium of transmission je airdrome less tagi oibani na madu mi amaga mega naksana da na ba around say hojikti hana 1 meter ki distance haram ba hojikti 2 meter ki distance fau to laibina parabra kana se zone do haina re noi to na sai r note sikhanga ga we can take up some certain steps to control the COVID-19 next please r note si tagi koina khamba ya do okay r note value say greater than 1 already okay outbreak to natraga soidana population to the spirit tower ani madugi momentum to koi kari or pa epidemic natra pandemic or pa is khang bayan arnold sin one do or the outbreak to string organism that means disease to die out to can arnold sin one oi wa the stable when adana arnold ki value sin one natra one gi mathak la yusi still there is some problem control to ngam dri have ne particular cannot epidemic natra pandemic aduna masigi value si khanga gadi okay manipur ki arno ki value si khanga gadi koi je hojik phanayam na government ki effort tha da na man power tha da na natraga asik people's task force natraga red cross society different american ki agency mayam am lai rising sin mateng phanayam pa ga su arlo ki value si han thar ko ngam dri se kai no have se hojik phajana thidok pa ma darkar oi have se matek matang si da tamjagi ado arno tagi koina khanga do se okay karimba vaccine je koi
some few months ki manung da di vaccine se puthor pa ya bagi expectation taunari adu tari vaccine puthor pa kanda su kana the vaccine se ana priority na ka ka de how many population of the Manipur si da vaccine ka ka de ha se arno ta ki hot pa ya ne aduna arno ta ki arno ki value si khanga di koina vaccine se mi kya da population du ki mi kya da that means Manipur the labor population se projected population da 31 lakhs kumbaki sang ne adu 31 lakhs se da 13,000 ama positive oi kare lemo riba around can was 30 lakhs 82,000 gumbasi ki manung da ki mi kya di vaccine to ga de ek the mass on population si khoi upon whole population of Manipur se vaccine to budi ngam aduna madu identify to ge high tardi r not ki to identify to ya ne aduna madu ge identification 1 minus 1 by r not I formula sin adu aina so sida example nam pizari se if Manipur ge r not ki value sin 2 oi tar ga di ma 50% of the remaining population to 50% of the remaining population means 30 lakhs 82,000 ki 50% of the population to vaccine to tai adu di khoi vaccine ji leira ga masi ki hajik vaccine je kurak da pora kan da Manipur da york pai matam changani adu madu vaccine du ki storage ki kai logistic ma am problem ma am lai ki ne kudak te hak da vaccine ji thole eva Manipur te ta pula ga mi khuding mon na kap da yaro da ne khoi r no ki values da ki okay adu di khoi population je pura control to na ba khona bu kan da sai ki vaccine je population je percentage ga kya ka ka da ke si dai si ya ne aduga r note se na koina maro ina innocent kano se outbreak natraga epidemic natra pandemic tugi matam do hot bo aduga real time natraga effective reproductive number ina malai r note yam dak na bo pone sina masina muk kona any time point da nangi r note bi lu se adi reproductive number means koina myoy ba da hair ga aina aina hek pok pada kin ai sahi kya su bada ai isa ma phangange ha bada bain to dana sagi mahik sina hek mi ma da sang ki bada ki rex magi mina ato pam da sang torok pagi atu ki matam do aduna at any time point the hot pa yana na bagi kanu dun aduna r no che hot ke ta de koina sorry rt natraga r e haraga su khangai masi hot ke ta ga di r not se the fraction of the proportion which are not impacted madu multiply to xelaga rtc tum phangba yani yes adu r not se hona na bi approach is statistics te hum horok panin anka gi approaching du mayam da sum khanganing da khara yaure yi slide sita approach ani ni amana individual level approach ai individual level approach ta ai nga sa ha jigi bu contact tracking se khoi to ngam moy adu gi amu contact tracking to ngam drum ni nga sa direct definition do da gi am r lo se hot pangam de aduna second approach the population level data approach or cumulative incidence data approach higher so khangnai sida ki ni ayamba pithribi ki different outbreaks ki influenza gi matam gi adagi ebola gi matam da arno hot pas second approach sida gi second approach da so different method lai ko aduga second approach sida somehow we can calculate the r naught or rt value aina ngasi mayam da koi Dr. Navkeswar na sumsai art real time reproductive number gi slide nama pet ai u re mai du ti around 1 ma thakti lai ba male aduga ai finding ga kitang deviation variation credit lai du anyway yeng si lai ri se different assumptions ni ngasai ai r lo se hona na different formula ni haji putho se statistician sin biologist sin biostatistician sin when later kan the different formula develop tawri masigi formula sing se aina seasonary se aina develop tawna te hana already later ba formula khar khak ta gi khar live on formula mari khak khanga charga method mari khak ta ina arno ti attempt taw jawan fast ki simadi am live kano ne method ni masi attack rate khanga ga di arno se estimate taw na yani natra rt do estimate taw ya ne ada ai sigi da slash ta tang formula si udre anyway formula do not important koina masidagi ai sigi method se next slide alas next up here second approach na estimate using exponential growth method ai gi hojik lai riba daily positive cases se sigi kanu se kapsi yang ga ma se exponential on growth or ibra
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯞꯇꯨꯒꯤ ꯐꯦꯅꯣꯃꯤꯅꯟꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯞꯇꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯁꯤ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯔ ꯇꯤꯗ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯍꯣꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟ ꯆꯪꯉꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯕ꯭ꯔꯦꯛꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯤꯛ ꯑꯃ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯍꯤꯛꯇꯨꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯗꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯂꯩꯌꯨ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠ ꯑꯄꯥ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯁꯔꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯔꯦꯠ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯟꯇꯣꯔꯛꯄꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯆꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯒꯃꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯁꯤꯗꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯒꯃꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯃꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯞꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯥꯔꯇꯦꯟ ꯐꯤꯛꯁ ꯀꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯞꯇꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯗꯇꯥꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯃꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯂꯛꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯒꯃꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯟ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯣꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ 5.52 ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯁꯦ 5.2 ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯤꯌꯥꯟꯖꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯄ ꯇꯤꯌꯥꯟꯖꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯇꯥ ꯄꯥꯔꯠ ꯈꯔꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤꯁꯤꯅ 3.94 ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯑꯩ ꯅꯛꯅꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯂꯛꯁꯨ ꯅꯛꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯒꯃꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯗꯇꯥꯗꯣ ꯐꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯅ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯅꯥꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯆꯪꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ 5 days more than 5 days 6 days ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯗ ꯂꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ 6ꯅꯤ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯨꯕꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ 14 days ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ 14 daysꯗ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯋꯥꯟꯁ ꯈꯪꯕꯗꯒꯤꯅ 5 daysꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯊꯥꯔꯠ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯇꯦꯠ ꯌꯨꯖꯤꯡ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯃꯦꯊꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯦꯝ ꯊꯤꯡ ꯒꯃꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯞꯁꯦ ꯒꯃꯥꯒꯤ ꯀꯞꯇꯨꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯠꯄꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠꯇꯨꯗ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃꯒ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯣ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯁꯁꯤꯅ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡ ꯇꯨ ꯋꯤꯅꯤꯡꯒꯥꯅꯤ ꯇ꯭ꯋꯤꯅꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯃꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯤꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯥꯎꯠꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯥꯎꯠꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠ ꯚꯦꯂꯨꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯁꯤ 1.494ꯗꯒꯤꯅ 5.7 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯖꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 12ꯗꯒꯤꯅ 18 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟꯖꯔꯅꯤ
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯀꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯌꯥꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗꯤꯁ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯗ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯑꯗ COVID-19ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ ꯕꯥꯏꯑꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ ꯏꯄꯤꯗꯦꯃꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯁꯤ ꯍꯣꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯐꯪꯕ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯎꯠꯆꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ COVID-19ꯁꯦ ꯆꯩꯅꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ 3.8 ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯩ ꯃꯦꯊꯠ ꯃꯃꯤꯡꯁꯨ ꯈꯔ ꯄꯟꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯦꯊꯠꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ WHO ꯍꯣꯠꯄꯁꯤꯗ 1.95 ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ WHOꯒꯤ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯇꯩꯁꯤꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯁꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯏ WHOꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯇꯦꯠ ꯚꯦꯂꯨꯗꯨꯗꯪ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯦꯊꯠꯇꯨ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯝꯗꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯔ ꯇꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔ ꯇꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁ ꯐꯣꯔ COVID-19 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯣꯠꯆꯔꯤꯁꯦ 15 daysꯒꯤ ꯒꯦꯞꯇ from May 30ꯗꯒꯤꯅ June 15 June 30 July 15 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ 15 daysꯒꯤ ꯒꯦꯞꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯃꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯡꯅꯤ ꯑꯥꯗ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ AR ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯔꯦꯠꯇꯒꯤ ꯍꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ EG ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯃꯦꯊꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ML ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯃꯦꯊꯠꯇꯒꯤ ꯍꯣꯠꯄꯅꯤ TD ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯃꯦꯊꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯃꯦꯊꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ AS ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯪꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯁꯤꯃꯨꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯖꯨꯝꯁꯟꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯁꯤꯃꯨꯛ ꯍꯣꯠꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯇꯤ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯗ ꯔꯦꯠꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯃꯦꯊꯠꯇꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯖꯨꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯖꯨꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯄꯤꯛ ꯇꯥꯏꯝꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ COVID-19ꯒꯤ ꯖꯨꯟ 15ꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯨꯟ 30 ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯡꯉ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯡꯉ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯗꯤ 2 to 3ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯅꯦꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯤ 2 to 3ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯩ 4 ꯃꯦꯊꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯟꯖꯔꯤꯁꯦ 1 ꯃꯦꯊꯠ ꯏꯁ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ 4 ꯃꯦꯊꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ 1ꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏ September 15ꯗ ꯑꯗꯒꯤ 30 Septemberꯁꯨ 1ꯗꯒꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯦꯇꯦꯁꯇꯨꯗ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ it is one of the strong bias estimatorꯅꯦꯅ ꯈꯟꯅꯩꯕ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯂꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯣꯡ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯂꯗꯔ 3 ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯦ 2 to 3ꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤ 2 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 3ꯗꯤ ꯅꯥꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯇꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯏꯝꯗꯣ ꯏꯟꯀꯣꯄꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭रिꯇꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ 3 ꯅꯥꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯤ 3 नत्रगा अनि नत्रगा अहुंगी मरक्ता नाहलकपा याबगी चांस लैरि हाइबनि सिगी स्टेजसिदा कोइना कोइ एक्सपर्ट कमिटी मयाम स्टेट गवर्नमेंट की नत्रगा डिफरेंट कनोकी एजेंसी की एक्सपर्ट कमिटी मयाम मणिपुरदा कम्युनिटी ट्रांसमिशन की इंडिकेशन लैरे हाइरगा सोजि फाव कोइ कम्युनिटी ट्रांसमिशन लैरे से हाइनिंगदनगा लैरि से कितंग मयामदा किहनबगी वादि नते मसिदगी प्रिकॉशन कितंग दि लोगम थोकरा है आई फाइंडिंग सिना हाइबनि करेगुंबा आई फाइंडिंग से अइना आई ओइनादि अइना एज ए स्टेटिस्टिशियन ओइनदि ओके थ्री मेथड से यामना अफब मेथड नि मयामनासु याम सिजनबने अइना साइ उटखिबा चार्टदसु आई मेथड सिंग से अयाम अदुम यावबनि अदुना मोइगी मेथड सिंग सिगा आई होलिबा सिगा येंग तारगदि मणिपुरदा खितंग we are very alarming stage the lay but my am the system system others are real time repetitive numbers China in aise mamange MR sinasen ba madai to onga pi yogi da sigi paper si thi ba khang gedra adana aina masi hekta video do dagi
clip lawra photo lawra langre aduna mathak ki size da MRC ka na strict ma na yaw se pa simadi ma am ngapi tare adu ma si particular paper ndagi ai lok thok ki ni adu moi na China na kamai to covid se thengna ki ge ai si ki sa si da yam line ui moi di Delhi ki RT ki value si yeng ga kai kai to da ki intervention ma yam si khona gi moi si ki graph si dang yeng ga ko healthcare facility kai manage to ni adagi lockdown kamai to ni quarantine center kamai manage to ni quarantine sing si da kam stick we hangani ko kan hai ba mayam sing se aduna moi se January late December na origin to di khang da ga su January dai da di phajana masai ki virus sing ki statistics mayam se khang aduna dai da WHO na su masi kanone COVID-19 ki pandemic to or pe awi kan investigations lai re China da henkal e growth hai kam da sigi matam si da ti moi su phajana disease ki phenomenon na tra mai statistics khang da bani na moi ki New York ki maya su oi bani na migrant or pa China ma pam da ki lai ki Chinese mayam hanjal ko ke do ba mai tor ga disease kamai manage to ke do ki khang da bani na matam du da ti r ki value se wang le me adagi moi su any how khang kan da migration jidi tau ta Chinese sing si China da halak ta yadam ni na sigi halak pa masing sing sina maram or kan Manipur da su ritne mayam halak pa da ki Manipur da hana positive or case ani ga thengna ba mayam na yam kinaram ba do mari manga long da sum thok salak pa adugi stage to mak China da su dum thengna ki January ki 23 size adagi di moi phajana masi kano to ge city sing se ma sana lockdown to re lockdown se khoi lockdown se na government lockdown like thok re har ga di men road ta di salu dro ga su lai kai du da koi thok pi sat pi ke do bi se koi gi di sum social kano se relationship se dum lai bani na adum chathok sachin to bani na yang kan lockdown gi kano du control to bungong gi te adu moi lockdown to re traffic kai se fra close to sulak and di masai gi arno ki value se kra decline to pangam me adu na sung yar tre adu di moi dedicated quarantine centers mayum do quarantine to na to mi sing se ana sing se sen gi dana ba thok gi dana ba to pa kanti les to kan da di almost February size di wan da gi han thak re wan to kan da yam line control to gi origin di mayam khai ki na gi se China se antak ki COVID-19 sina yam wa wa sai thiam pi ne khalo bne horok pa da mo na khai dai maximum level da wa wa theng na ga su hojik ti moi phajna control to gre adu khoi gi di kitang madu gi step sing se kitang skip to ga sat khra bani na adagi koi paper prescriptions na draga peno se kitang lem bagi hai ga dra dum bagi ada hojik sina ai dum sorapo ma di hojik ki arnold dagi predict over di ya adu ga yam luri se epidemic na draga pandemic se karam ba timing da peak oi ga da ge se prediction no na pamang na bai wani adu ga ayam ba si loy la le there is no any peak time for any outbreak if trend of the R is increased. We cannot determine. Hayang heta handar kani hawi yawa. Hayang handar kusu hai ko. Adu maduda any kariyan scientific model am ta sagat pa yawa. Adu koi na khang ma yaga do ris. Ma yi trends. Ngasi na kamai to hayang na kamai to. Sigi trends. Short time trends. Masi madar ka o. Short time trends ka loy na long time trends identify to ngam. Adu ita di koi control to khang ngam ko drive se ai gi kanon hamban samsan hai ta renga sigi discourse te adu aina recurrence neuron le wa aina ko gi statistic season of time series analysis ki approach ni different time point da ai di nungti gi anabam singe som la ko ni koi na ji yang ki ri se tai kem tan na te ngasi di positive case to 286 yo re adu hiang kya la ka da ge yang to na hang ko question ne what will be the next days positive cases. If today was say 286. Hayang se 286 or the 75 could or Pasuya. I look up next year the more 300 national. We must do 2 8 Manipur. I think I'm Kananarkani, Arcadra in like Arcadra, another I submit every man of the positive or the nice primary can take or get and 16 number may am sings the Quena. Masilla even in some the management the Sugam site so Natraga locality since people's task force Natraga Red Cross Society Naga Jaga the Salaga campaign to where all is PB may am sing the Karamba Jaga the target of the Gese
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯏꯝ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯇꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯃꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯑꯦꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯖ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯕꯀꯦꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁꯦꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯕꯀꯦꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯅ ꯕꯥꯔ ꯆꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯥꯏꯁ ꯚꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯤꯗꯅ ꯂꯥꯏꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ कन्फर्म केसेस का रिकवर का एक्टिव केसेस का अदर रिकवर मसिंग सिना ऑलमोस्ट कन्फर्म केसेस की लाइन से लक्षण नरगदी यार कोई कंट्रोल तौर है यार सिदी ओइदरी हम लापनरी सिगी लापनबई चांग सि सुने खंगलाप लापनर कुन तब अदुम होरपदई तौवे आई लौरिब डाटा सि सेप्टेम्बर 20 दगिनी को वनमक्ति लौद्रे को अराउंड सेप्टेम्बर 20 दगिदी रिकवर तौगिबसिगा ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯥ ꯏꯟꯀꯨꯕꯦꯁꯟ ꯄꯦꯔꯤꯌꯗꯇꯣ ꯉꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ 14 days ꯆꯪꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯨꯝꯗꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯗꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯃꯨꯂꯦꯇꯤꯚ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯦꯁꯇ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯦꯀꯨꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯛꯅꯔꯕ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯁꯤꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁꯦꯁꯁꯤꯗ ꯂꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯅꯦꯛꯁ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ सिना मोइना टेस्ट मसिंगा पॉजिटिव केसेस का पॉजिटिविटी से अइना ताम ख सम सिजन बने मसिमक्ति कनोदा कितन चानरम दबदि या पॉजिटिविटी मीन्स अपुन मोइना संसत्ता टेस्ट तौकी बदुगी मनुंग क्या पॉजिटिव ओइब फंगरगे दम साइ दबनब कि सोकी स्लाइड तस यावगी बदम अदो हजिक उरी से नसागी बार चार्ट कनो से ग्रे कलर सिना टेस्ट तौब डेली केसेस तुनी अदुगा मखादा लैरिबा रेड की चार्ट टेस्ट तौब नुमित नुमित फंगिबा कनोदनी पॉजिटिव केसेस सिंगदोनी अदुगा मरक की लाइन अमा ब्लू लाइन न येलिसिना नुमित नुमित सिंगदोदा टेस्ट तौब मसिंग येंगनबदा परसेंटेज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ टेस्ट इंडिविजुअल्स आर फाउंड पॉजिटिव आइदो अदुगी चार्ट तुनी अदु मसी टेस्ट तौबगी चांग से समवेयर अक्टोबर की 4 साइड याम लेम तौरमे अदुना अदुगा मुक सर्टेनली पॉजिटिव ओइबि मसिंग से साइड वांग फंगे अदुना अक्टोबर 5 सिदे अराउंड 14% गुम फंगी अदुगा मुक साइड अइना मयामदा सुम शेयर तौनिंग बसे हौजिक तौरिबा टेसी मीदुना से मपानदगी हलकपगी फ्लाइट लाक नत्रगा अतोप जगह चलुबदगी एसओपी न याददना टेस्ट तौबमा नत्रगना ऐसे प्राइमरी कांटेक्ट आइगी फ्रेंड अमा पॉजिटिव ओरेन ताय अदुदि आइसु ओरमगद्र हाइबदगी टेस्ट तौबम तसेंगना खोइना मसाइगी ट्रेन ऑफ द डिजीज से खंगे हाइतागदि टेस्ट खोइना रैंडमली सेरो सर्वेलेंस मुग तौर कांद जगह जगह दु चल कांद खर तौर कांद ए अदुदि खोइ पॉपुलेशन से पॉजिटिव ओइ चांग से सि लैरेन हाइबा यागदौने हजि फंगिबा डाटा सिदि तसेंगना हाइरगदि जस्ट डेली केसेस सिंग द कया लैहिगे न मयामद दुम उटपै वाने सिगी ट्रेन सिना तसेंगना कनोदि नते अदुबो हजि फावबदा इना लौरिबा डाटा से अक्टोबर 9 बाउगी लौ कांदा आई स्लाइड मथक्ता यावगिम यावद्रमा एनीवे नेक्स्ट टाइम यंगबिउ तम यावदबम यारे सिना आई फोरकास्ट तौनो होनमने अदुदा आई मेथड सिदा लॉन्ग टाइम फोरकास्ट तौ यादे मणिपुर की डाटा सिदा कितंग आई सिमा कितंग इंप्रूव तौनो होनगे दो हजि पावदा स्टेन आई रिसर्च ता फंगबा फाइंडिंग दो मयाम दा शेयर तौनो होनबन अदो मसाइगी मेथड तो सीजन रगा तौ कांदा नेक्स्ट डे की दी आयो नेक्स्ट डे की फोरकास्ट तौ नेक्स्ट डे की तौ कांस्ता से 9 एक्चुअल मपादोनी अदुगा फोरकास्ट तौनी अनि सि याम लक्नबनी मसी येंगदबिद मथंगे कनो दा चलस डॉक्टर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड सिदा लैरिसे रेड लाइन सिना कनोनिको फोरकास्ट ने अदुगा ब्लैक सिना एक्चुअल ले ब्लैक से रेड से नंजन नगी बनी अहान बैसी उद्रेसे दो अकोन बद रेड खतंग उराइसिना खितंग डेविएट तौबगी निको
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ 9 ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 10 ꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯗꯦꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒ ꯍꯦꯛ ꯅꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯅ ꯆꯠꯂꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯅ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯁꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯗꯦꯗꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗꯣ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯗ ꯀꯟꯖꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯕꯦꯗ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯡꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯩꯇ꯭ꯔꯝꯗ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯡꯉꯦꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯅꯦꯛꯁꯠ ꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯀ꯭ꯌꯨꯃꯨꯂꯦꯇꯤꯚ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁꯦꯁꯇꯨꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯀ꯭ꯌꯨꯃꯨꯂꯦꯇꯤꯚ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯀꯦꯁꯦꯁꯇꯨꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ 89 ꯁꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯟꯊꯩ ꯉꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯁꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡ 3 ꯁꯤꯒꯗ꯭ꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯥꯏడ్ꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯇꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯟꯖꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯨꯔꯦꯁꯤ ꯑꯦꯟड ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯉꯤ ꯄꯣꯏꯟ 8ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯗ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯂꯥꯏడ్ꯁꯤꯗ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁꯀ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁꯠꯀꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯩꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜꯗꯨꯒ ꯐꯣꯔꯀꯥꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯅꯟꯖꯟꯅꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯣ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯍꯣꯜ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩ 4 ꯃꯦꯊꯠꯇꯒꯤ ꯍꯣꯠꯆꯕꯅꯤ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯦꯊꯠ ꯄꯥꯟꯕꯗꯁꯨ ꯎꯠꯆꯔꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯊꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯣꯠꯂꯒꯁꯨ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯃꯦꯊꯠꯅꯦ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯥꯏꯟꯌꯨꯠꯅꯦ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯊꯠ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯔ ꯅꯣꯠꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ in between 2 to 3ꯗ ꯂꯩꯔꯤ as on 9 October ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯀꯞꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯄꯦꯔꯦꯂꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯗꯦꯂꯤ ꯀ꯭ꯌꯨꯃꯨꯂꯦꯇꯤꯚ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯔꯦꯂꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Thank you, Judge Santi Kumar. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ basic reproductive rate and effective reproductive rate ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯨꯒꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ contentious ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤ modeling ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯆ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ additional director Dr. Chachikumar Mangang ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯐꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯗ ꯕꯦꯁ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅꯣꯅ ꯍꯪꯅꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ epidemic pandemicꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕ modeling is the best ꯍꯥꯏ one of the reason is that modeling ꯇꯧꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ uncertainties ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯐꯥꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤꯗꯣ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯀꯣꯟꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ Yara tamu chatabi. Thank you for giving me
this chance, and I would call it a once in a lifetime privilege for me, because I am never involved with the academics after I leave my medical college. And I have been dislocated from the field works also after I am given the unpleasant task of administration. So let me try to give you a non-technical person's point of view, how we manage, how things are happening regarding COVID-19 in the state. Now, we are suffering from some problem, some burden that I want to see from this angle. The aikoigi ngarang phawda mi lising tarau humdoiga maru tara nithoi se positive confirm tawhre makhoi du da sahi ani tangairiba angang degina sahi marphuga mari suba baw yauhre ado assembly constituency humphule hairagadi assembly constituency amamamda vote lep khraba lep toriba natraga hoji hoji involved toriba mi singi constituency amamamda 218.2% si leyena lobi bata kaira roy makhoi ge yumda almost nungti ge makhoi mi sing sina disturb toram gani khalle adu main tok dana recovered persons su assembly constituency amada 171.7 gumba leyena logani sibagi masing su 1.6% per assembly constituency legani masig manung da youngest victim si 5 years old oye adam masu hana comorbid condition lebani siriba khuding maksi ngasi phawda all are associated with major health issues. Case fertility rate si 0.67% de le aduga hoji ki active number of cases se per assembly constituency da 44.9 lei hena lobi bata kairoi haibadi misam akoisu politics te involved to variable singsu loino maksi burden si pudana koi chatli haidana haijani ngani oh sorry adu etar buidi ngasai haibi ki bedo health services da delivery of service de leiriba nakoi kari tauge haidana hangbi badu da aina modest oiba ansaram te pizege hoji phawda number of centralized covid treatment hospital se rims amasung jenims ani leidana ani si leiri aduga makhoida ICU ki darkar leba anaba nataba hospitalization di darkar leraba adugumba yengnena ba phamungsi 240 phange aduga ICU bed na 32 leidana koi ICU bed masing si khitang noblop na chatle aduga centralized covid care center si maitram amasung lamboi khongnang khongda hangdoktena lei bed ki capacity na ani si pullaga 600 plus ni atei district su lei adu aina haijeri centralized oidana district khudima ki absorb to boya mafam ni haidana haijene wani aduga command structure nungaino be damakta centralized administrative covid control center ama medical directorate lei masi hanadi koigi chief minister ki secretariat ta attest toram bane ado aikoina kari lambi ta chatlige haibase akoibu guide to binaba kaigumba kharale ana state level da technical expert committee haiba committee asibu director health services na lusingaga le aduga parallel oina state level ki hospital singi
matang the monitor tongnaba committee amalay masidasu director health services na fami aduga hairiba technical monitoring committee sigi input se laaga state level consultative committee amalay hairiba committee sigi chairman de the honorable chief minister of manipur na lay aduga various state level team singna logistics including purchase testing quarantine aduga public relations ta hairiba mayam sina tawduna ikoi sumaina koi gi wakse satha jai haibse utsaningwa adu aipoi aikoi bo mu guiding principle kari kari na pibi ke haibu epidemic act 1897 se 2020 the amend to aduga in conjunction with disaster management act 2004 asi manipur da chalhalle aduga aikoi government ki machinery singna SOP mayam semdana aikoi epidemic ama thuade manadaba yade ko government na haiba tadaba yade there should be only one chain of command and the authority should be the authorized agent of the government haiba si khanghan na bai tamakta ek asi chalai maram aduna isini nau singna yamna haibi ningba pangai haiba ngangbi ningba khoi masen di yaba maduma earnestly tawragadi hairiba exigi makada if it is to the displeasure of the authorized agent mana legal action lokhalakpa yai aduna epidemic matamni emergency matamni haibse mayam kawi ganu haibse ai mayam da haijeninge ngangning bati khoi ngangning bang haktane ba ada ai samaksu ai na tamjarei ba subject ki against the kaigumba government ki policy view la di ngangninge ba adubu ren in tawdana yasin la aga thambane ai samu sungang singam jede ana aingonda thoiba dasasi mayam da thongani mayam da thongani ana khanjey ba ko adu ningsang biro the state has implemented a comprehensive testing policy all returnees are tested masi manipur gi lemjaningai oiba aikoi ge policy amani hairibasi state khudingmakta tawte ado khara north east ki state meghalaya sikkim da manipur da tawbani short stay visitors are required to produce a certificate of negative test result not older than 48 hours adoga hospital da lakpo patient khudingmakse so koi test tawgani haiba assurance sama government dagi lei tawsu tawe private concerns in the so koi hairiba testing kits government ki agency na phanghalle close contacts of positive persons and persons in containment zones are tested testing for discharge from treatment centers are no longer mandatory masagi matang ta public tagi question public ki query mayam lei adu aina maram chaba khangjaba kharadi hangwira adi khumbayani ane khanjai oh sorry the public in the meantime because of their inability to assess adequate medical care transportation and nutrition the socially vulnerable populations are at an increased risk of health challenges, including the challenges arising out of COVID-19. There are many limitations on the side of the government as well as on the side of the public also. And it is imagined, implied, and it is also imposed. Imposed or implied, because of which people cannot adhere to SOPs issued by the government. Aikuna di prajana inde di haiba prajada leiriba the determining factor which compels the public not to follow the SOPs haibase haujiksu bhekam mamoina leiri ba koida masigi bhekam se fill up het tawdri baude I'm sure public will not follow whatsoever we give to them. Haibasi
haifet indicate tawjaning wani. The public feels that the government is not doing enough. Ngasai su yam haibi khre, haujik su haibi rakini, hayeng su haibi rakini. Public feels that the government is not doing enough. The situation is going from bad to worse. Haidana public na feel tawbi. The truth behind. In spite of the preparedness, labor, and best intention, the pandemic is worsening daily and faster in the last few weeks. There is no denial of this truth. Aikoi yajadabu tawde. Asuki matik fasway, August 13 da mamang de lerambadegi, August 16 da, a factor of 0.2% hengalame. September ki tarik 13 mathoy da factor of 0.4 hengale. October first week se the sibau the 0.7 ki factor hengale eva. So it is in a way it is accelerating. This is worsening se. Chumnagi samu ki khongthang da tam tam na to gon ta sagon ki khongthang yang na chensil laga hengel e hai se. We agree. Ngasai aro te ti yaning de haiba gumba haibi ba male ko. Adobo aikoina infectious per person no hot laga de hengel le. Aduga ngasai takpi khiba aro singdu da su ai mak na de kaino en hot se multi period dynamic RO haidana. Adubu Indian Institute of Sciences Bangalore ki final view में ताकि नहीं कोई. At the same time, I am open to listen the analysis from Manipur University and from my other colleagues. Ado ay na di si Hengel ena lauba ko na di. The capacity of the public health system and the hospital system are now full to the brim. How's hospital the bed? Konati habiti like te adubu thalaga leireba. Public health system the public health system ki PIC kare kare the leireba system singsi the moi the pirba lot se full to the brim ni, and unless augmented urgently, any day it may breach. The public is getting tired of the endless precautions. Masai haijo bedu da social society ki mind da kari ki indingdri no haibasi ki maram ama khakti endless precautions is sum log leita ba lena du di huren lakani su khangda ba la oi su khangda ba aine yengi ba mi du su kari su tog da ba man ba aduga somda na precaution panglog do lo ba isa da su ba paisa da su chat ba haibam khangda ba se masi su achau ba maram am oi. The social and economic compulsions have already taken over the fear. Hasisu akoi chanabul leite takhen thang hai haibugum taji heba thaina adomain tawdana suba khotpa chat de yadre ai maki bhawda icha ni thabak thado ba thahodre economics downslide to khre masina mu kakhalak matam dadi magi sahi hendokre na phangroi haiba sigumba society ki oiba yamna leiba aduna aina compulsive one act tawrak pataba aduna ai kirambado ai thadokre. And now where did we falter? Ngasai angam bana haikibado kadai do no khuna lanwa ma leiramgani ta lanwa thisi haibado ado ai yamna angka ge ba khudam changdam di puthok ningdre ada aikoina we quarantine tawkhibado quarantine tawbudu khajak kharak niyom chumba watkhiba administrative convenience ki damakta khudong chaba yenga tawkhiba. For example, aina quarantine tawjaraga ayonda anaba lahaloi ai anaba siti free oire khangedi ithanda numit tara marini thammakanda khangadabneba aiga aigi marup amaga ibaini mix to boya halaboi di aigi tara marini suba numitu da inong no mawondo ngo piramade madi numit kunipani to horaneba sigumba
scientific basis se yeng de bida quarantine hairadi moi mapham amadu pulap thamjalo aduga numitra marini sura thadu o haidra mapham du da amaga mix to honnabagi matam ama pigiba madu tauge yauna taubudi nate khangdaba amasung leitabadegi ni haidana haijenenge aduga we could not promptly detect and isolate positive people kanagumba mo positive oire hairaga thuna mabu detect taubigadawdo taudraba aduga aikhoigi system sina predictive power amaga loinana swai si positive oibe yai ma sida test tausi haibusu haiba ngamdraba chumnagi anaba mana yada nga maru yure hospital de yenguseno pubada khanau hangdokpanina covid su test tauthosena test taudo positive oirame haibagumba mawongda sathara aba aduna aduga promptly detect tawbangamde isolate tawbangamghide aduga we are slow in comprehensive contact tracing se sisu ngasi su slow ere haurakbada su slow oi haujik su slow oi we are hasty in making policies often based on perceptions ngasi phawda ngasai haibigibdo SOP chatle ya de haibuse ngasi gi maramdi perception na ayamba based toraga policy semjelakpa actually the concept based toraga thinking ama toraga thought process amai makhada tauba khara watpa most importantly we lack exploring the social determinants that drives the pandemic ki lamsat kharati satkani manipur ki oiba characteristic social determinants haibadi geography demography socio-economic condition literacy nutritional status then housing status mayam asina lepkadawni na hairiba factors sing se masi explore tawdri bhauti hidak thora su thorak trasu the pandemic will linger on the choice ahead masai aina su tum haije epidemic control tawsi hairagati the decision should be data driven wagadawni that data also should come from fields madu experts singna lepasino aina angkade yam haiba sunate amama sunate adubu government ki working system de yauru rabanina aigi damakta de aikoi mangmam da karam aina satka de ge haibase we have two things amana control torase haibama amana aikoi mitigate toraga chase haidana adana ani si water tight compartment dinate ama toraga ama toroi haibadi leite yana dana ti chale adubu aikoi na khaidokani madudi control and mitigation haina koi khaidu agadi aikoi gi thabak tawbda nungai gani eba adana control would mean keeping the disease into an acceptable level me lising amada amanab thamsira lising tarada amanab thamsira assembly constituency amada tara kundamak lehansira 0 lehansira 100 lehansira swaibauk de koi ngamni eba makoi policy makers ingi mind la aga atai evidence mayam du punse laga koi lepom changeba and it ademo control se torake hairadi there are two ways one is suppression and one is elimination ni adana both requires measurable epidemiologic criteria science yaudredi yaroi tausi hairagasu maram aduna ni scientific academic discourse ma tausi haida nanain wars one change rakuse adana epidemiologic criteria the base toraga masa haibi mana akoi RO se si oragadi akoi sumaina tausi that per million sina si oradi sigumba ma hapchen si lokthok si haibna jingbase khanaba change aduga loinana
significant resource level changi Manipur resource awat pelamni habisi khangwi haningi political will lam su yam changeva maram di suppression elimination tawgam tun the borders close to tarakpa yumlon kairon na waga iga chungchang changna da bataba adu central government degi inter state relations city central subject nina madu khangbang amba loksing natraga will lama leiba tai heba yaroi sunya yaroi heba aduga international border close to tabani everything do leibanina sumaina control se asida elimination suppression se khaitang political backup system gani haininge common to both are the capacity augmentation for rapid identification of index case, contact tracing and testing of the exposed high risk capacity sisu fill up to hala matungda aikoi suppression dang tausira complete elimination sasira but decision nama public ne lepi gera government ne lepi gera lepo matungda if there is a will there is a way haibagum will lerobati soidana government na su mayamgi matung ila tawrakane ba I would like to continue this thing further. Suppression emphasizes on the social restrictions. Aikoigi marup mapang punba nungdang daga di sorok da mi train thoi kung na wari sanaram da mi ama khaktang marks upe tarama thoi upte aduna moigi socialization do thingdring goi di yaroi yum da pusalakane ba lampak ta lamhang da lambi da thuraga yum da tum pusalakane maramatena social restriction asi suppression gi makha da darkar legani physical distancing darkar legani which even in the highest office we don't masing asi so koi phamdi phami ko 6 feet ge thabak si dum pauthok kani mingon de dum haigani ai sa su dum haigani chin ga khut ka manada ba lambel sibu kadom dono haiba kabi nilakant gi sereng do phom si yam sana ba aduna aikoi na example oibom change hand washing ai di sung to bu to dre hand washing di office karak pa de tum suram yum yoga ha me marak ta ham dre siumai na to bu sing se masida emphasis piraga atopa measures khara hapchel laga suppression will come IAC kankhat han batai elimination that uses extra steps such as shelter in place orders mafam sidagi lengba yade ko haidana thok order ma strictly asai kanau ma haibi to order in day haibdo ana shelter in place se masigi order ma tangai phadana changeba aduga curfew muk change curfew ati karam ma panda yumdagi ngahak thoga movement to way agade yumda pung kya legade mapanda pung kya legade to ana curfew si 75% of the activities thingaba matamda 40% of the cases and 38% of morbidity handani ba ma koi karhani metrics kharale sumain tawdana curfew changakani imposition of section 144 koina di curfew ka 100 section 44 se manaboi khalleba ado manav phataba curfew le rasu shelter in process le su pot chei leina bai mapan thok ta beya deba mapan thok pada aiga manaba mi manga tara pulam ngane ba puli bado mi mari dagi hen be yaroi manga dagi hen be yaroi taruk dagi hen be yaroi ne lepudu buneba section 144 se ahum se tuna political welamag loina na tawta ya de haidana phajana panchalo matamda elimination je for the time being or su ma dum lakjagane ba matam matungena singa moido already suppression da koi lepaya si hiding ba then mitigation means augmentation of treatment capacity phamung wale phamung hengalan se oxygen wale oxygen hengalan se aduga ventilator wale ventilator hengalan se haiba adu minor already recovery rate hengalakani mortality rate reduce torakane ba adai to da kari toge bu
अंकदमुक डिपेंड तौताबा मरमदी फॉरएवर ngасagi khoina addition gi method natraga exponential model sidadi kaido uida su peak yoraga haidarakta budongna khoina lepeba a peak will come hairi se khoina nate peak asi lakani asi chai chani chahung gi mamang da leramba angka gi mi singna aduga hojek su red pearl hoina gomez hoina lep khrobani anything thoku thoi peak ma lakani na the peak to ngasai wajana haibi gi hu predict to budi wai toimasung peak tu lakani kadai phau lakpayai khalaga maximum du ngamna ba ekoi resource se ngasi dagi asum tungjan na resource khomjel laga thammaga kar minus sin sigen lepkada baneba hairi se mathematician maruna biostatistics ki kanguna pibir akanda government ne lepani yes maximum si yorakani ko adun de koi paisa asuk mi asuk si tawtabe ade haina koi bu lephan na bu khudong chabdo academy sian sing degi nijeri adu pibiyo ba enhanced mitigation na amam leye masi Sweden dadi yam pamnaba method oi hai kayam chumno lanmno di khangjadre makhoi gi di restriction amat leite hai aduga vulnerable ahal gumba heart patient gumba kidney patient gumba se marks pibi ba yumdagi hendo handa ba makhoi da volunteer thajal laga moigi seba to wi han ba du gumba toraga society sida kaya thonda ba makhoi bu sil toraga thamba aduga nahasing narasu pangkan kana nadaba protect togodoba nahasing duna economic activities da tum satahanba si tausi haidana prajana lepi ragasu government di prajagi mote ilakaneba aduna suppression la elimination la mitigation taushira enhanced mitigation taushira ise ngasi gi mifam natraga sigumba mifam na lepi raga government koi bu thendana takpiyoba ada ekoi resource natraga kari kari du phangnena bu do koi hona jake haiba aigi humble prayers ma ai thamjaningi of course aina government da aigi share karisudi leiba minate adumakpo government ta public ki aning base sini habido ai haijaba ngamgani khale making the choice yes so all same elimination is harsh undermines basic rights needs eternal vigilance in the absence of concerted global effort often fails because of second wave China is a unique oiba madi China tungna gumbana ngambagi wani akhoi da ngamne bate ai thajati ngamsu ngamdre akhoi hana torba lockdown du dum hangdore isineba suppression is lighter moderately effective but at the same time people are getting fed up with the marks upa social distancing the physical distancing torko mayam si tha taruk tere thingjelamnina public ti fed up ti oirakre adu with a renewed effort akhoi amu khonaba yai India government su sida emphasis piraga October November da COVID appropriate behavior ki intensive and focused IEC campaign ma haughre adu ki kanaba khoi lobu yai mitigation in the absence of suppression would be very costly and sustainability would be asked by the society after some time who calls the shots ngasai de aina ngangjeri mayam do akhoi expert mayam na su ngangbiri ko ngang sino pen de bagi ngang ba haining ba haiba neba aisu experts and a consultative committee may give suggestions based on epidemiologic evidence factored with effectivity affordability sustainability social acceptability mayam scientific basis to na koina ngangjeraga yet the ultimate goal rests on the likes and dislikes of the political dispensation of the day. A very big thank you, ladies and gentlemen, for your attention. Thank you. Thank you,
Tamosase for putting forth the initiative of the government and what's likely to happen next. Now I invite Jitendra Ningomba, joint representative from the Joint Committee. Masigi yamna luraba Manipurgi Tanzasida Tangai Padana Ekoi Mayama Kangmina Davyadaba Matang Amagalonia Lunana People Task Force for COVID-19 na initiative Loraga Aduga Manipurgi Sigi Lamasida Yamna expert committee Amani Hainasu Lobayaraba Aduga Manipurgi Tokdok Watok Maruna disaster ki matamda Yamna Saubu Togai Lobi Riba Indian Red Cross Society Manipur branch Aduga Association of Healthcare Providers of India, Manipur. Nasingba pumnamaki kay kumna uchuri lonya ngasi ki thorom siga lonya na dash the election bireba aduga penniless ama oina magi tungan ba Wakalun ideas mayamama share to biduna ngasigi yamna luraba ekhogi pandemic oriba tanjasida ekoi kamdong na prevent tawgadege madu amadi kamdong na ngaktok kadege haibegi matangda suggestion pibiba yamna nungaijai ai samak joint committee on COVID-19 haina khangnaba adugumba committee dugi member oina ai laksabani miyamda wafum kara pongdok sage Joint Committee on COVID-19 nasi haukiba June gi tang kun ga mangada akhoi Honorable Chief Minister ga hairiba layong laina laiset asigi maramda kamdong ngakto kadege haina Manipur da leiba tongan ba civil society organization mayam amagi apan mifam matungda aikhoina mamangda mangnam chatta maru oina Manipur government na tawbiriba adugi nattaba potok ama nakal amada aikoi ni ngamjabal level da sakhoigi civil society organization mayam amana magi ngamjabal level da honaduna amusung lengak na pangthoge khanba amusung makoina tawjariba mayam singdugi makoina ngamogdo mayam amai khoina yamna kanna tongan mamai gaida singi lamda aduga tamgi lamda aduga periphery gi area sing da sala ga thabok mayam pangkhalakpa paikhalakpa matam duda aikhoina tawjiri thabok tu aikhogi lenga ki maikai digi sakhangbi ba haiba oigadra aikhoi punamdang phamina je haiba digi khoi committee mu sem kibani hariba committee sida maru oina aikhoi singi amadi tamgi aikhoi tamgi khoi civil society organization mayam ama yaurga punna tongan ba aikhoigi organization aikoi mapung oiba aikoi tara yauna Manipur government ki dugumlaba hujukna aikoi kano minister aikoi CF ki aikoi minister oibiriba ikai community ba oja honorable aikoi ti saitrabatana aikoi convener oiraga madugi makhada ko convener oina aikoi deputy speaker oibiriba honorable koi kongkham Robindro amadi Sengmai gi assembly gi Sengmai constituency gi adugumba member oina umit kabi riba ikai khumnajaraba khoi gi ais dingoga lunena khoi semjabani aikoi ne semjabasi maru oina ahan bada government na khoi da piriba ithaudang si kari no haibo tamda maru oina
मतमगी जो अखोगी जून मसुंग अगस्त मसुंग जून की तंजा सिदा हाइतारे मसिदा मियाम सिंगदा अखोइदा यामना अकीब फंगाबा अखोगी ISTV दा इम्पैक्ट TV दा अदुगा मणिपुर की तुंगान ब न्यूज़पेपर खुदिंग द येंगो मतमदा मरु ओइना हाइरिबा लैना लाइसा असिना मरम ओइदना अखोगी अकीब फंगना अखोगी संदोरक तंजा सिदा लमदम सिगी अखोगी इगी ओइबा इस्लिनाउ मयामा तुंगान ब स्टेट सिंगदा अखोई लैखिबा हाइरिबा कांगबु सिंग अदु युमदा हलकनबगी युमदा हलखनबियो हाइबगी अचौबा अखोगी प्रोटेस्ट अमदी डिमांड तौसलकबो मयाम मरम लेबुदुना मरम ओइदना गवर्नमेंट ऑफ मणिपुरना हाइरिबा तुंगान ब स्टेट सिंगदा लैरिबा अखोगी महिरोई सिंग अदुगा अखोगी रमदम सिगी मी मयाम सिंगजो हलकनब होनरकबगी तंजा दुदा अचौबा यामना नुंगाइतबा थोनिंगदब थौदोक मयाम अमा तंजा दुदा थोखी मरु ओइना हाइरिबा रिटर्नी मयाम सिंग हलकबो मतमदा इम्फाल यौननब होनब मतमदा अखोगी नोंगथकी लंबी अदुगा लेखागी लंबीदा अखोगी इम्फाल टू जिरीबाम लंबी अमदी इम्फाल टू दिमापुर लंबी सिदा लाकपनी मरु ओइना अखोई मथकता लाकपदी खरे फरे मखादा लाकपो मतमदा थेंगनरिबा रिटर्न सिंग थेंगनरबा अवाबा मयाम सिंग खुदम ओइना मकोइना जिरीबाम यौरगा जिरीबामदगी इम्फाल तौना लाकनब होनब मतमदा मधुगी लंबी दुदा जर्नी दुदा लाकपो मतमदा हाइरिबा लाइबा इसिनी इनाव सिंग दुना लाकपो मतमदा मकोइसी कोविड हाइबा लैना असि पुसलाबा कांगबु मिओय अमो ओइनो खलबदगी हाइबा तारे मखोइना संगकपा जर्नी से संगकपो मतमदा थेंगनरिबा नागेता लैरिबा अखोइ खुंगंग खुलगी खुनमी मयाम सिंग विलेजर्स मयाम सिंग सिना मकोइसी ओतोंगना ताती ता ओइना तौबीबा गाड़ी खांबा याहंदबा अदु खुदक खुदकी ओइबा नेचुरल की ओइबा कोल मयाम लाबो मतमदा मखोइसी तांथोकपीबा अदुगा चानिंगाई थंगाई लैफम पीबीदबा पोथान पीबीदबा मयामसु थेंगनदु पुतिगा चौबो इशू मो ओइबदगी गवर्नमेंट ना हाइरिबा लंबी इसिदा लाइबा कोई पैसेंजर रिटर्नी मयाम सिंग से मखोइन थेंगनरिबा अवाबा सिंग अदु कोई कोहन्ननबगिदमदा अहानब थबकमा कोई खुसन्न बिरकपनी मदुना मरम ओइदना कोई जून की तारिकुनगा मंगादा कोई फॉर्म तौरगा कोई जुलाई की अहानबा चयोलदा कोई इम्फाल टू कोई जिरीबाम सिदा सिगी लंबेल सिदा मरु ओइना लैनरिबा कोई गवर्नमेंट की मरु ओइने लैरिबा कोई कनो मयाम सिंग सी कोइना पाव फोंगनरगा DC की लेवलदा अदुगा मरी लेनब खुदमक कोइना पाव फरगा तुंगान बा नाकन नागेता लैरिबा कोई विलेज मयाम सिंग सी इम्फाल टू कनो जिरीबाम सी कोई सालगा इसा सालगा कोई उनजरुरबनी अदुगा हाइरिबा खुलसिंग अदुदा लैरमीबा कोविड की अखोई थवाई यौजबा विलेजर मयाम सिंग सिदा अखोगी माइकैदगी अखोई कोविड सी करीनो मसी कमदोंग नाक्तोकदगे अदुगा कोविड अखोई हलइबा मयाम सिंग अदुदा अखोइना करम मखल की ट्रीटमेंट तौबा याबगे लेबिरम लेबा मयाम सिंग सिना अखोई करी सेक्शन थौरांग लौबदगे हाइबन सिंग बगी मयाम मा अखोई अवेयरनेस पिजरुई लोइना ख्वाइदगी नुंगाइजदाबा मना हाइरबा अखोई जिरी यौरकपो मतमदा जिरी दा लैरिबा अखोई मरु ओइना रेन अखोई ट्रेन स्टेशन दा वाक तौविरिबा अखोई पुलिसिंग सिगी मखोई अवाबा नुंगाइतबा पेंदबा मयाम मा अखोई इसान सलगा वरी सानजरुरे अदुगा मखोइना तमकपा मरु ओइना जिरी दा लैरिबा हॉस्पिटल की मलैरिबा मागी मओंग मागी लैरिबा स्टाफ सिंग अवाबा मखोई नुंगाइतबा पेंदबा मयाम सिंग दो अखोई तमई लोइना मरु ओइना नोनेदा अदुगा नुंगबादा कैमाइदा तोंगान मफम सिंगदा विलेजर सिंग मयाम दुना पीरकपा मखोई पामजबा तौहनिंगबा गवर्नमेंट तौहनिंगबा मयाम सिंग दो कोई पूरगा लाए मधु लाब मतुंगदा अखोई अहानबगी ओइना अखोई गवर्नमेंट मखोइना तालिब डिमांड सिंग मरु ओइना पेंडेमिक मतम सिदा तौगदबा अमसुंग तौरोइदबा मयाम सिंग दो अखोइना अखोई अवाटपा मयाम सिंग दो अखोई गवर्नमेंट हायरे गवर्नमेंट हायरे मतमदा अतुबा मतमदा गवर्नमेंट की माइकैदगिसु मखोइना तालकपा सिंग दो यामना 100% नत्रगसु मोर देन 75% दी कोई सैटिस्फाइड तो होनग्रे मरु ओइना मास्क की मरु ओइना अखोइगी हैंड सैनिटाइजर की डॉक्टर सिंग अवाट बगी सीएमओ सिंग अवाबगी नुंगबादा कोई एम्बुलेंस कनो गाड़ी दरकार लेना हाइबा अदु मयाम सिंदु गवर्नमेंट की माइकैदि मधु पी की लोइना मधु खगनतना इम्फाल टू दीमापुर असिदा लैरिबा तुंगान विलेजर सिंग अदुगा तुंगान कम्युनिटी की लीडर सिंग मयाम सिंग से अखोइना सल्लुरबा मतुंगदा मखोइदा हाइरकपा मखोइना तौहन्निंगबा एसपी की लेवलदा अदुगी डॉक्टर सिंग की लेवलदा लैरकपा हाइरिबा डिमांड मयाम सिंदु अखोइना मधु पूरगबा अखोइना मधु पुलपना कंपाइल तौरगा मधु गवर्नमेंट थमजगिबनी सी अहानबा अखोइगी जॉइंट कमिटी की ऑन कोविड-19 की अखोई अहानबा टास्क होइना हुदु तौसगरे
मधुद नतना हौजिक ख्वाइदगी मरु ओइना अखोगी पैसेंजर सिंह हलकपदा ख्वाइदगी मरु ओइरिबा अखोगी मखोइनदी कोविड नारब मी अमनि हाइना खल्लगा मखोइना मफम जगह खाम याहंदबा मपान पान थोक बखोलबगी तंगाई फद पोस्टिंग जॉइंट कमिटी ऑन कोविड-19 की माइकईदगी दरकार ओइबा अखोगी मफम सिंगदा अखोई विलेजर सिंग तानेरे हारगा यूरिनल अमदी टॉयलेट सिंगबा अखोई साबा हौगरे मदु सिजिनबा होगरे मदुमकी नुंगाइबदु तोंगान बा विलेजर सिंगी अखोई चीफ सिंगना अखोइदा अखोई से थाबिरे मदुमखोई नुंगाइजोबनी लोइना मदुगी मतुंगदा जॉइंट कमिटी ऑन कोविड-19 ना जुलाई अमसी अगस्त था सिगी तंजासिदा अंगबु मोंगदा तोंगान बा क्वारंटाइन सेंटर सिंग मरु ओइना कम्युनिटी अमदी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर मखल अखोगी मपुल चौरांगना निफु गतेरे की सांगदा अखोई चले अदु चलगा मतमदुदा लेरिबा इनमेट सिंगना मखोइने खलिबु वखन अदुगा मखोइना फंगपु मखोगी पेनदबा मयाम अमा मफम अदुदा ड्यूटी तारेबा अखोई पुलिस ऑफिसर सिंग थेंगनेरिबा अवाबा मफम अदुदा ड्यूटी तारिबा अखोगी हेल्थ वर्कर सिंग मरु ओइना डॉक्टर सिंग नर्स सिंग मखोगी पेनदबा नुंगाइतबा अवाटबा मयाम सिंग अदु जॉइंट कमिटी माइकैदा अखोई फोंगदोरे मदु मयामदु पुरगा अखोइना अमुक गवर्नमेंटा अखोइदा मदु हाइरिबा मयाम सिंग तंगाई फदना तौदबा यादबा वाफुमनी हाइदना अखोई मदु अखोई फोंगदोक सकी मदुमक अखोई गवर्नमेंट की माइकैदि सत्साना तौबी अदुना मरम ओइदुना अखोई थोहनिंगदबा थौदोक मयाम अमा थोलकदबदगी अखोई कनबा ngamki मरु ओइना अखोई मियामना ngasi तिमबिरबा मयाम सुयन खंगबिरबा चुरचानपुरदा मरु ओइना अखोईगी क्वारंटाइन सेंटर मनुंगदा लैरिबा इनमेट सिंगना मखोइना अखोइना येंगबदा नुंगाइतबा सोशल डिस्टेंस अखोई ngaga thamu haiba adugi mayokta isei sakba jagoi saba mayam singdu अखोइन हेक नोंगालग मफुम दुदु चतुरि हारगा मफुम दुदु लेरिम्बा मुगे बेलेज की खोगी क्वारंटाइन सेंटर बु वर्क तोबदि बु वॉलंटरी मयाम सिंगदुदा अखोइना मखोगी थंगदु वफम इनमेट सिंगना तौगदु मयाम सिंगबा खोई हाइजरुई अदुदा नतना मरुओइना अखोइना थेंगनगी बसि अखोगी मोइरांग मल्टीपर्पज कॉलेज गिदा याम सौबो वाथोक थोकी मदु अखोइना कनो तौजकी नंबोल एसके वुमेन कॉलेज दा लोइना कनोदा अखोगी कांगपुपी की प्रेसिडेंसी कॉलेज दा अचौब थोकदोक मयाम थोकी मदु अखोइना अंगम मतेंग अखोई होनजुना अखोई पंगजकीबनी हारिबो मयाम सिंगसी मफम मदुदा तारिबा अखोगी हेल्थ डिपार्टमेंट दा थबक तौबिरिबो कांगुसिंग अमदी मफम मदुदा लेरम्बा अखोई क्वारंटाइन सेंटर मनुंगदा लेबिरम्बा अखोई इनिमेट मयाम खंगबिरंगने हाइतारे हौजिक मसीना अखोगी कनोनी अखोई जॉइंट कमिटी ने तौजरुबनी हुजी अखोइदा मांगदा तादुना लेरेदी लेरिबदी करिनो हाइबदा हुजिक यामना अतत अखम लेतना नोंगमागी मथंग हेंगलगिरिबा मयाम सिंगसी मसी कमदोंग नाक्तोकदगे अदुगा मसी कमदोंग प्रिवेंट तौगदगी हाइबदगी मतंगदा तोंगान बा एक्सपर्ट कयाना मागी ओइबा यामना टेक्निकल ओइबा अदुगा अनटेक्निकल ओइबा याबा मोंग मयाम मा खोइ सिदा स्लाइड कापतुना मयाम येंखरे मसिमग यामना खोइ सिगी मरमदा खोइ चेन चोंजरिबा खोइददी यामना कानाबा लोकसिंग अमनी हाइना खंजै अदुबु अखोइदी तसेंगना हुजिक जॉइंट कमिटी हाइबसी गवर्नमेंट की माइकैदा अखोइगी लैना अखोइना ओइन उबिगनु अखोइदी प्रेशर ग्रुप अमनी अखोइदी मतम लैब किबिकता गवर्नमेंट की अवातबा गवर्नमेंट की असोइबा मयाम सिंग अदु कमदोंगना फानगदगे हाइना कंस्ट्रक्टिव वे अमदा संसिनजब ग्रुप अमनी अदुना सिगी तंजासिदा करी मथौ ताबगे हाइ मतमदा हेक अइ ममांगदा ngangbikhiba maru oina hujugi kokegi tamo sasikumarna haibikhiba pikhiba data sida adum tamo yam sengna haikiba akoi khangi maduri huji akoina mangda sakhiba tawgiba mayam singadu government ki makai digi sam khara slow oigiba akoi tawning origa su pe tawbu ngamkhidaba mayam ma haibir madu yamna लेबाक मसा ताब हाइतारे याम लेबाक मसा ताब वफमनि हाइबो वफम तमजगे तौबदबु हौजिकसि अखोइना वांग खरा हंगी हाइरिबा कोविड असि पुरा मुथछिरा ओ नत्रगा अखोइ कोविड सिलिगा अखोइ मतम खरा लोइने रक्सासिरा हाइबगी असै वांग खरा सु हंगी मधु कनाना मथौ ताइ अखोइना हाइगदबनि मुथति हाइब तारगदि
ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯡꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯍꯟꯖꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯁꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯠꯇꯠꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯍꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯝꯅꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯅꯨꯡ ꯈꯛꯇꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯗ ꯇꯥꯏꯁꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯔꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯃꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯏꯟꯃꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯥꯏ ꯄꯤꯔꯤꯕ SOP ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ 100% ꯏꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯅ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯜꯂꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯡꯉꯛꯏꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯜ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯥꯏ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯖꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯔꯐꯇꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯛꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯅꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯗꯣꯟ ꯊꯤꯡ ꯑꯗꯔꯋꯥꯏꯁ ꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯅ ꯎꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯕ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯎꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯎꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ kaya yamna akoi doctor singna akoi kanu tawbu ngamage matam kayam kaithopung ngamage haibu wangse masisu yam important oiba haitare masi very important akoi matam khara hujigi people task force na ngasi nongmada ani ahum mari manga tongal mafum sali mayam singse yamna phai sigi mamangda people task force na satringa gi mamangda simdringa mamangda joint committee on akoi gi covid 19 na akoi han sasaramani adu matamdu da akoi doctor gi award ko mayam thingnaki maru oina akoi gi Indian Medical Association gi akoi gi president oibiriba yamna thoni ikai khumnazaraba halibungo haitare Dr. Tamo Sangkumana masigi awaba se dum khangbiramgani aikoina tongningba adu da doctor wat bagi doctor walisi maru oina doctor singsi elois time matam lebu kudumukta magi hospital gi anaba mayam yengba madusu aru achouba maniko madusu masagi mathongni kanagi mathongno leibaki ni anabi seba to webse leibaki seba to buni adubu covid ki demukta di kayam katokba ngamige haibu hangsineba akoina laisi aduna akoina sin khakta ngang manataba akoina isana direct akoi tohon mathok tai masigi damukta akoigi Indian Medical Association gi akoigi kai khumna jaraba akoigi doctor mayam sing siga mafam sida su akoi ani ahumlak akoi phamin jagre maduda lobo warep ki matungina Manipur government ka maikai da akoi amtang phamin na hona bada akoi yamna kan try to buni adubu laibak tiba haigadra kari haigadno akoigi Manipur gi rajniti tawbire bu kangu mayam sing sisu akoigi masi akine de haibdu nungai tarubune adubu haibun toktare masa gi oiba khanba mityeng da haidare leiba ki oiba asuk lurba laina laisa si tongana thamaga masa gi oina khanbadigi aikoigi pandemic gi oiba tanja sida masi khara neglect tawgre maduna marum oidana masi gi haidaba mahik sina quarantine center manung da lere madigi mapana thokhibane haibasi aikoi yabum thokbani masi government su yabiyu aduna hanjan unena uhana tamda maru ina han bada koi hana mamang da health ki minister obiramba akoi honorable
कोई तामो जयंत कुमार दा कोई जॉइंट कमिटी के माइके दे फमिने जरगा कोई हमतंग फमिने नब सिनबी हो हाइबसिसु मासु सिनबी की दे हाइतारे अदु मागी पर्सनल ले मयाई पर्सनल लेबो पोतो मदु खाइदोगा अखोइना तौजिरब तबकसी मियाम की दमुक्तनी मणिपुर की दमुक्तनी हाइना मरु ओइना लैना असि ngaktung ने हाइना खलम बतारगदी मदुसु कनु तौबिगिदिने दो तौबिगिदरा लाइबक्तिबनी लोइना लोइना हुजि हुजि अखोइगी ओइबिरिबा कनु ओरिबा हुजि लैंगाकु असोबु ओइबिरो सितुसु मागी मफमदसु अखोइ याम कन्ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक्सपर्ट मयाम अमगा हाना गवर्नमेंट ने सेमजरीबा नकोगी एक्सपर्ट कमिटी दुगा जॉइंट वर्क तौमिनबगी जॉइंट वर्क हाइबदी करमबा स्टेप लखुसिगे हाइबगी कोई करा क्यारकना हाइजबनी अदुबु हुजिक्सु अखोइ मदुगी खुदुंग साबदु फंगद्री ngasiगी नुमित असिना लौरकोदबो वरेपतुगी मतुंग इनदे यामना अतुबदा नुमित निनी हुमनिगी मनुंगदा फंगबं ngongani अखोइ फमिनरगा अवापा हाना तौखिबदा सोइखिबदु कलाइदनो सोइखिबदु खंगद्रगदे अखोइ मतुंग तारकदु यारोइबो ngarang kari tawkhre ngasi kari tawri amasung hayeng kari tawgidege haibase akoi khannabo matou tabanina ngasi gi numit sida lawgudabo warep sing aduna akoi athubo matamda hairiba laina asidagi ngakthoknanaba anouba lambil amuk purkani haibagi thajabadu aina thamjai loina matang sida aikoi masel gi marakta thajanadaba pot ama leibase masisu akoi thadukna si haidare doctor sing gi marakta leiba thajanadaba अदुग सीएस उसिंग मरक्ता लेबा थाजनदब मयाम ले अखोइन उजबा हाइदरे मदु न तुंगाना थमेगा थमने हारगा अखोइन सटकदरबा अखोइगी टारगेट से मसिदा इम्फेसिस पिरगा हाइरिबा लेना से ngakthungnab honabada अखोइ असोबु थोक्तांग लोमिनसी अदुना जॉइंट कमिटी दी मरुइना अहानबदा गवर्नमेंट पीबीबो टास्किंग दो अखोइ तवे अहानबा पब्लिक अवेयरनेस अखोइ तौरी लोइना हाइरिबा जगा क्वारंटाइन सेंटर मयाम तौरबा मतुंगदा हौजिकसे अखोइ तसेंग नमक तिनबिरिबा अखोइ डॉक्टर सिंह कनोसिंग जु जॉइंट कमिटी ऑन कोविड-19 ने हाइबीबा तबुदबु अखोइदा थांगलिबा अखोइगी थबक पोजाम सिदी नॉट ओनली फॉर दी सी कोविड खक्तंग तौबु नतबा हौजिक मनिपुरदा थेंगनरिबा मरु ओइना नागागी इशू हाइतारे मरु ओइना हाइरिबा सी याम कनो तौदबनी मरी लेनेदबनी हाना खनबीगनो अखो कमिटी की कांगुसिंग कनागुम फेसबुक दा हाइबा यावे तुमिना लेसनिंग्रेना अदो अखोइ तुमिना लेते अखोइ वर्क तौजरी बट तौबदबो अखोइना हंतक अदो यामना क्वारंटाइन सेंटर ने फुग तरीके मथकता कन इनमेट सिंग ngangnaba songnaba tongnaba themjin kibo mayam sing do khoi never akhoi press da khoi focus tawgidabani adubu hojiki tanja asidadi khoi yam nungai bo mana people task force na yam kanna tawbir pusima khoi yam appreciate tawjei loina na asai aina lakse bodo koithoktabida अखोई कमिटी की जॉइंट कमिटी की कनो ओइजरबसु अखोई द थेंगनरिबा अखोई लेरिबा मणिपुर इशू मयाम सिंसे अखोइना पाइरुबु कौबनिना मरु ओइना नागा इशू की मतांग थेंगनरिबा हौजी अमुसुं लेम खोंगदा स्पोर्ट्स सेंटर की द लेरिबा नागा का मैतैगा कुकीगा अदिगी नागा का तौनरिबा मयाम सिंसी की कोक्से बर्डन से अखोइ द अदुम पुबा हाइदारे हौजी मुक्सु अखोइ कनोदा अखोइ मीटिंग अमा सिंजबनी अदुना मरम ओइदनने अखोइना कनो तौजबसे अदुना अखोइगी माइकैदगी होनजबा अदुम होनजगे अदुगा मरु ओइना पब्लिक ता अवेयरनेस पीबसिगी प्रोग्राम सिमदि अखोइ पीपल टास्क फोर्स ना अचौब थौदांग अमा लौरुबनी अखोइना तौरुबगी मथौक तादे अखोइदी होजिक मयामना पामी पोट मयाम सिंसे मयामना पोल पामी पोट मयाम सिंसे डायरेक्ट अखोइ गवर्नमेंट दा अखोइ डायरेक्ट यैबा अमसुंग डायरेक्ट कम्युनिकेट तौबगी पोतुमा अखोइना सौजरे अखोइ अंगम लेवल हाइदारे डॉक्टर सिंगसु मागी ngамजबा मागी फजबा आइडियोलॉजी मागी फजबा पॉलिसी मयाम सेंबिरो हाइबो मयाम सिंग दु डायरेक्ट अखोइ तौहनबगी अपामदुगी ब्रिज दुमा अखोइगी थौदांगुम लौजरगे हाइबो फमसे थमगा तुंगदसु अखोइगी रिम्स की तामो डॉक्टर मयाममना मयाम पिरखिनी फजबा हाना ममांग पिबिखेबा अखोइ ओंधोकना फजखरे हाइबो मयाम सिंगसिना सुसनबा याबा सुसननगदबा अखोइना पीरी पोसी मसिमक लौ हाइबदी यादबसु याई बट reasonable oy pota leidiba government ki expert committee amusu leijeri madugi committee duna acceptable oy be yaba people sing thajaba yaba amusung hujing mamangda ekhoi ki government ki maikai digi hangki bu hangdo madusu yam maru oy ba hai tare si karam mong da toksige suppression toksida elimination toksida ama toksida hai gu wang yam su yam maru oy duna government ki maikai digi su
ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯔꯤꯕꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯥꯏꯚꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯗ ꯄꯥꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯣꯛꯅꯣꯟ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ Thank you, Jitendra Ningomba. Mathang asi akhoi Professor K.S. Lokeso, one of the nodal officers of COVID care in Jennings. RIMS na hana ngang ge haire Dr. Professor K.S. Birendra Singh. He is also one of the nodal officers of COVID care in RIMS. Mukun thuti nan daw thoi ko ahan makta People's Task Force for COVID-19, Indian Red Cross Society, Association of Healthcare Providers of India Manipur State Chapter, and IMA Manipur Chapter bu thakachari aikoina mamang da akoi yan maru ba data mayam ama adagi projection adagi government ki steps and akoi society ki aspect mayam si tabi gre do aigi topic asidi madugi tongan ba nakal lamada oina haijage maramdi IC hostel based medical management ke mai lina jaba oijabana ni aduga ngasigi kano si aina sum khanjabada akoi public chu tabidi banina public ki mate kitang hapcharam ge aduga akoi gi rims ta kari facility laiba si matang su ai kitang tiamna panjage duna masi aina sum uchabe maramde koi sar mohen hoi Vivekananda hoi samsam koi maru sangkoma hoi adigi people task force na lekai khudingi adum haidana leba por oi bagi matang hi kitang public oina sum panjaram bani ko si matang sida koi corona virus ki mahigi sumaina koi komla odra mapani makum yun sala mai aida magi heart lai habi bani bai koi na masi aina si tanjab gi maramdi aikoina khut toina hambiu sabon toroga dagi sabon toroga natraga koi detergent powder sarap toroga hambiu haji sigi mapani cover asi koi hojiki sabon gi mahi sina tumhallaga pasalaga adum hat bang mi haibagi matang du aina sum impress ning gi thamjaram bani ko sibudi koi electron microscope ubai koi picture do ni ado aikoina social distancing gi matang da social distancing to haji kari matang gi no haibada akoi picture mu sabji akoi mana sigi nupi asina mana lok khudrok pada hakti khalak pada tholak pa koi droplet mayam si drop macha mayam si koi na minute udaba adu thoki thui bane ba mase koi kitang clarify oina ba koi lok khubada adagi ma hakti khan bada sagi magi drop si kyam thoke habida sarona futaru muk thoi haibagi na uchabani aduna koi na social distancing da futaru lam lebiu khara lum organa mo si chaw barina makhar thuna ta barina fut ahum haiba aduna yam drabde meter ama je fut ahum ni adubu khwai gi phabadi fut taru adubu kana go mnang sagi drop si nuclear macha utari khar sang na pai adu de khoi yaring lam na yo phare sini koina aina sida thamjani matang si adu masi ngasagi aina hajagi report sing doni same thing koi sneezing dena fut nipan dena fut rang wasal de coughing dena fut amadena fut manga boba chungi wari sabadu ju thui bani aduna sor hom ju thui bani aduna meter fut amadena pun ahum aduna masi matang si mayam khangbirega di why social distancing mayam lauri basi kari maram gino haiba ningsing janaba public oina thamjabani masi su ai just picture sang wani changbam ji sor hom na tuna changbani main gate dor thong jaw jo hang lere thoku ju sini thoi ni ya dagi na tuna thoi bani aduga changbam ju si so ni aduna iduni koina mark su piu mark si na tuna khal sing debi gino khadam khal sing debi gino hajari basi sigi matang sina akoi gi impesa so jani bagi wani same thing handshake torbo su handshake to su khut su akoi mai matang pang bani akoi phomai ta na pi do akoi
थोंगी थोनाव थोंबादा नत्रगा हेन नोबता सगी थोंगी करी हते खुपाइफम हैंडल सिदा नपम मयाम दो सोई सबो नाथो बिउ खुद हेन वाशिंग तो बिउ नत्र हेन सिन बिउ हाइसे सिगी महिक मयाम सिबुदि नते को अदो सिबुसु महिक मयाम नपे हाइजबगे वानी मसी अदुने ने मसी तो बेरगदी हाइबा अखोगी स्प्रेड सी अदुम याम हंदगनी ngасagi अखोनी किनरे मयाम से स्प्रेड थिंगगदी कोई सा कन ससी कुमार हाइबी हिबे मयाम दो कोई सप्रेशन मिटिगेशन मयाम दो कोई मसी मतेंग पांगदोरि बनी अखोगी पेथोलॉजी से कोई हाबदे कोई हाना खंगमबदगी हुजि अनोब खरा अमुक नॉलेज से हाना सुखं खंगमदबा न्यू नोवेल ओबनिना खंगमदे खुदमना लंग्स ना थबा लोखुबसी लहु तोबसी निमोनिया ने कन हारमे हुजि निमोनिया सी असेंग महिक तो की निमोनिया ओरेमद्रे मनुंग खोगी लंग्स मनुंग दा इउ तो मचा मयाम लई मनुंग मचा मयाम से खोगी मदुद पोंखलगा नारगा मनु सेल इउ तो जी फुलगा नाबो फुनबो ओरेमे अदुना सिगी खोगी कनो सि महिक संगरगा मान याम पामजबसी लंग्स संगे मन लंग्स दे खोगी इनहिबिटर मचा की मागी थोंग चंगम नोइस द गेट कीपर अम ले हाय गेट कीपर तो खंगनबा गेट कीपर ममिंग से कोनी एसी इनहिबिटर 2 हैना अदुना हारिबा हाइब एसी 2 सी लंग्स दा ब्रेन दा हार्ट दा लिवर दा किडनी दा ब्लड वेसल एनीवे अदर खोई बॉडी द लोई ले हाय हाइबदी महिक सिने एनीवेयर चंगबंग मी चंगब संदु गमी हाइबगी मतंग एना सुम उसन नंगबगी वाने अदु खोई अना कनो सी रिम्स दा थेनजबा खोईगी कनो मैम से सिम्टम मैम से खोई दा अहो दबुदी खोई महाबा सेकंड केस टू फर्स्ट केस बुदी खोई जेनिम्स से पी करे अदु सेकंड केस टू अब्दुल रहमान को बा मिंग दी पलुई दबने सॉरी आई सॉरी मसी मैम खंगबदा सोई रे अदु मदिंग आपिगनी खोई पेशेंट अमा मसी सिम्टम केम लेते तुम सुमा डायबिटीज याम सांग ले लैरी अदु डायबिटीज कंट्रोल तौदे अदु मागी सिम्टम हाइबु आई शुगर कंट्रोल तौदे सिदु ओरेमे अदु एस सस कोविड की सिम्टम दे लेतबा अदु मासी याम कुइन लेरमे खोइदा अदु खोने थेनजबा सिम्टम गे मनुंगदा फीवर सिमदी याम कमन ओरे लोक कंनु खुबा अदगी मसल सी नाबा सिकप नाबा अदु सोर होम वाबा मसे खोइ थेनजरे खितंग लेस कमन ओबा सिम्टम दर हारगा कोक चिकपा कोक ngaoba अदगी पुक नारे हाइबुगोंबा हंदो निंगबा भोमिटिंग इवन भोमिटिंग तो यावे अदगी कनागुम खरन डायरिया तो यावे डायरिया सी अदुना डायरिया सी कमाय तोनी अन खोइ मयाम सेना फोन तोन तो यावे अदो अदगी कनागुम दा लोक खुबदा खोइ ई यारोगा खोइ टीवी की मोंग मानबा मिमिक तो बसु यावे सी मयाम से कोइना थेनजबा सिम्टम नि खोइ हॉस्पिटल हामबदि थेनजरम दे तगमसु हुजिति सार ससी कुमार माना सुम सिम्टम लेबो लोइन चलो रिम्स लो थारकबदि थेनजबनिको हामबदि सुम सिम्टम ले मोबो नते अदो अनोबा खरा खितंग रियादि ओइबसे खोइ मोइना हाइबसी अनकी लॉस ऑफ टेस्ट लो हाइ सारि बथक मयाम सी महाव खंगदे हाइ महाव खंगदबा अदगी मनम खंगदे लई मनम खंगदे इंसांग चाबसु मनम खंगद्रदि खोइ फिरबेले तकुम जाइंदा अदुना महाव खंगद्रे मनम खंगद्रे कना कना मित तरंग खंगापि यावी कंफ्यूजन तो यावी अदगी सीजर तो यावरे अदगो खोइ पेशेंट अमा स्ट्रोक तोरे मा स्ट्रोक मसाइ तसरंबदि कोविड पॉजिटिव ओरगा एमिट तोरगा स्ट्रोक तो सलक हाइतरे अदे अतै सिम्टम मयाम सी मयाम लेखरे अदु अतै मरु वेबा सी खोइ एकेआई ना पंजरे सी एक्यूट किडनी इंजुरी हाबने किडनी सोकपगी लिवर एलएफटी हेजना खोइ लिवर सोकपगी अदगी हार्ट सोकपगी हार्ट अटैक तौरबसु यौसल है सुमाइन तौर हाइबे मयामसी स्किन की सिमदी आइना लाइक थेनजबनी असिमदी आई खोइ थेनजद्री अदुबो अयाम्बा मथकि लेबे मयामसी दी अदुम खोइ यामना कमन ओइद्रगसु अदुम तौय अदुना युमदा लेबे सिंगसिदा खोइ स्ट्रोक ने पुरखलगा अखोना पॉजिटिव टेस्ट तौ यांकांदा कोविड पॉजिटिव ओरमे मदु कोविड तुना ओरिब्रा नत्रगा स्ट्रोक द्रा अनि सि पुलपुमब्रा हाइबे खंगजद्री अदु कोविड पॉजिटिव ओरगा एमिशन तौरगा कोना खोइ स्ट्रोक तौसलकबदुबदी खोइ स्ट्रोक की कोविड की सिम्टम ने खोना साइंस ने खोना लौजै अदगी हौजिकसी नेक्स्ट मंथदी मथंग थाददी नवेंबर लेरे डिसेंबर लेरे मदगी जनवरी लेरे मसीदी कोई कोविसी लोइनी हेबे थाजदे मसे कोई लेमिनदो माले अदु कोई न्यू नॉर्मल गे मोदा कोई लेमिनबे मोंग तोदुरिबनी ना कमन कोल से याम लानी खंजई मथंग था अनि स्वाजदी अदु मयाम हांगबिदुरिसी हेंगल कत हेंगकद्रा मसी अनि सि लेमिनदुरिनी कमन कोल का कोविड का अदु करमना कमन कोल नो करमना कोन हांगमिनी बोर मसु याना अनि सुम मांगजु ना हाजबनी मसी हाइसी खोगी अनि मक्सी नातोन फुनबा हांगथि खनबा खनाव नाबदी यावबि याइ तोय मसु कमन कोलदी मदुनि हेले कमन कोल दना नातोन फुनबा अदगी इसिंग ताबा अदगी हांगथि खनबसी मसिना कमन कोल मरु ओय अदुगा कनोसिना खोई कोविड सिना मरु ना लोखु गुमा कय गुमा मसिना मरु ना अदोम लाकनी
ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯟ ꯀꯣꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯄꯨꯛ ꯅꯥꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕꯗ ꯗꯥꯏꯔꯤꯌꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏ ꯐꯥꯏꯕꯗ ꯑꯃꯨꯕ ꯐꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯤꯚꯔ ꯅꯥꯕꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯅꯥꯕꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯂꯥꯛꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯃꯟ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯖꯩ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯗꯀꯤ ꯇꯦꯁ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯂꯤꯚꯔ ꯐꯪꯁꯟ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯌꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯍꯥꯏꯗꯦꯕ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁꯨꯒꯔ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗꯁꯤ 400 ꯃꯤꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯔ ꯗꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯔ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯂꯤ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯨꯂꯤꯟ ꯀꯥꯞꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯁ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯅꯗꯕꯗ ꯇꯦꯁ ꯈꯔ ꯀꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ CRP LDH ꯐꯦꯔꯤꯇꯤꯟ ꯗꯤ ꯗꯥꯏꯃꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥ ꯄꯥꯂꯦꯟ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯇꯧꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯕꯤꯅꯥꯗꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯔ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯔꯠ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤ ꯗꯥꯏꯃꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯔꯤꯇꯤन ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯛꯀꯤ CRPꯒꯨꯝꯕ LDH ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ IL-6ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯦꯁꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯅꯥꯔꯒ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯍꯤꯛ ꯆꯪꯕꯒ ꯃꯍꯤꯛ ꯆꯪꯕꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒ ꯐꯨꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕꯁꯤꯗ ꯕꯣꯝ ꯇꯣꯞ ꯄꯣꯈꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯣꯝ ꯊꯥꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯇꯣꯞ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯅꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯇꯣꯀꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ IL-6ꯁꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯂꯨꯄꯥ 90,000 ꯏꯝꯄꯨꯜ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯪꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦꯗꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ 10% of the patient ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ ꯃꯌꯥꯏꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯃꯤꯅꯤ ꯃꯇꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯁꯀꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯣꯏꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯨꯒꯗꯕꯅꯦ ꯂꯪꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯨꯒꯗꯕ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯊꯥꯕꯗꯨꯅ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯊꯥꯕꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ICU ꯊꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯕ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯪꯁ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯏ ꯎꯇꯣꯡ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯐꯨꯟꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯦ ꯐꯨꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯂꯧꯁꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ICU ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯖꯩꯁꯤ ICU ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤꯗꯃꯛ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯠ ICU ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯔꯒꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ICU ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ICUꯗ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯑꯃꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯎꯆꯦꯟ ꯊꯝꯖꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯣꯝ ꯀꯦꯌꯔ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯏꯜ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯁꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯉꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ SOP ꯁꯦꯝꯕꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯕꯀꯤꯁꯟꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭रे ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯝ ꯀꯦꯌꯔꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯜ ꯏꯜꯅꯦꯁ ꯅꯣꯠ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯡ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯦꯌꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯦꯠ ꯏꯚꯟ ꯃꯥꯏꯜ ꯐꯥꯎꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯗ ꯔꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯏꯟꯇꯦꯛ ꯋꯥꯇꯔ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯂꯥꯏꯠ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 8ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇꯤꯅꯨꯋꯁ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯣꯛꯁꯤꯌꯥ ꯀꯧꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯤ ꯕꯣꯗꯤꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯪꯁꯇ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯜꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯃꯤꯇꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ 94 5 6 7 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯗꯤ 94 ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ 90 ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ 85 ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ 84 ꯇꯥꯒꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯗꯟꯂꯤ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯋꯥꯏ ꯃꯨꯚꯤꯗꯒ ꯎꯕ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯗꯦꯠꯀ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯝꯗꯤ ꯈꯪꯇꯥ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯇꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯄꯣꯛꯁꯤꯌꯥ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯁ ꯃꯣꯃꯦꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯁ ꯑꯣꯛꯁꯤꯃꯤꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯇꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ICUꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯣꯔ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦꯅ ꯇꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯍꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯟꯕ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯥꯔꯆꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ 100% ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ
ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯅ ꯃꯣꯗꯤ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯆꯥ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤ ꯍꯟꯊꯩ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯍꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤ ꯄꯥꯔꯕꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯪꯉꯝꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯒꯨꯂꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯔꯥꯝꯗꯦꯁꯤꯕꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯪꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯋꯥꯇꯒꯤ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯈꯔ ꯍꯧꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯨꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯡꯁꯨ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯤꯕꯗꯨ ꯀꯩꯁꯨꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯐꯗꯤ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯦꯁꯦꯟꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯜꯁ ꯔꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯤ 70ꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯕ 52ꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯚꯔꯠ ꯇꯧꯈ꯭ರೆ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯨ ꯀꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯦꯁꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯕꯔꯗꯤꯀꯦꯗ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯦꯛꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯣꯁꯇꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯕꯤꯄꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯄꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯜꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯅꯥꯐꯥꯏꯇꯤꯛ ꯁꯣꯛꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯜꯂꯒ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ICUꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯁꯥꯏꯇꯣꯀꯥꯏꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯝ ꯍꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯃꯜꯁꯨ ꯈꯔ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯥꯂꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯖꯃꯥ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ CPT ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯅꯥꯔꯝꯃꯦ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ 14 days ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯉꯧꯕꯗꯨ ꯁꯨꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯣꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯄꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯜꯀꯠꯇꯥꯗ ꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯈꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯗꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯃꯣꯗꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ECMO ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯃꯦꯝꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯅꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤ ꯍꯣꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯔꯤꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯏꯁꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯍꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯂꯦꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯑ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯕꯥꯏꯂꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯂꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤꯃ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯐꯦꯁ 2, 3ꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯐꯦꯁ ꯁꯨꯔꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯑꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯤꯀꯥ ꯊꯥꯔꯒ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯋꯥꯠꯂꯤꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖꯁꯤꯃ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯅꯥꯕꯗ ꯂꯪ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯖꯃꯥ ꯅꯥꯔꯝꯃꯕ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯁꯥꯡꯅ ꯊꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯦꯟꯁꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯂꯩꯇ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇꯕ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯥ ꯐꯈꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯄꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯁꯦꯜꯃꯛꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯗꯤꯖꯤꯖꯁꯤ ꯅꯍꯥꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯣꯟꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯤꯗꯅꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯁꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤꯅ ꯅꯥꯗꯅ ꯗꯥꯏꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯣ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯅꯣꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒ ꯆꯥ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯗꯤꯖꯤꯖꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭रे ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯅꯅꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯔꯥ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯅꯔꯥ ꯐꯦꯇꯤ ꯂꯤꯚꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯁꯤꯔꯣꯁꯤꯁ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭रे ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯚꯔ ꯗꯤꯖꯤꯖꯕꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯀꯤꯖꯔꯦ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ HIV ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯎꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ 63 ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯅꯥꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯁꯥꯗꯒꯤ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯟ ꯇꯆ ꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯣꯟ ꯇꯆ ꯃꯦꯟ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯝ ꯐꯣꯔ ꯃꯥꯎꯠ ꯏ ꯐꯣꯔ ꯑꯥꯏ ꯅꯣꯁ ꯍꯥꯏ ꯇꯧꯖꯕꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣ
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯀꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯔꯗꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯗ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯤ 40 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯃꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯔꯗꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯞ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯀꯦꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯦꯀꯦꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯕꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 71 ꯂꯩꯖꯩ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗ ꯑꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯗꯁ ꯏꯟ ICU ꯀꯣꯚꯤꯗ ICUꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 17 ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯆꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯗꯁ ꯏꯟ ꯑꯣꯞꯁ ꯑꯦꯟ ꯒꯥꯏꯅꯤꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤভ ꯃꯥꯔꯗꯔꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 10 ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯗꯁ ꯐꯣꯔ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ 10 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯧ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ VVIPꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯗ 5 ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ 71 ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯦꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ICUꯅꯤꯀோ ICUꯗ 17 ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ 71 ꯇꯣꯇꯦꯂꯤ 88 ꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯍꯧꯕꯗꯕꯨꯗꯤ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯃꯥꯏꯜ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁꯤꯝꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯗꯔꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ 853 ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯅ 751 ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯦꯁꯇ 85 ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯁꯤ 27 ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯔꯤꯝꯁ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯅꯔꯁꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯤ 107 ꯌꯧꯕ 107ꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥই ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯕꯤꯁꯣꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯦ ꯁꯤ ꯌꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯀꯣꯟꯕꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ R0 1.37 1 something ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯣ ꯁꯥꯔ ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯔꯠꯅꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯕ꯭ꯔꯦꯗ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯤꯚꯔ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯞ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ 3 ꯏꯟꯇꯔꯟ 2 ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯨꯂꯞ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤ ꯇꯔꯦꯠꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕꯕꯨꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯥ ꯅꯦꯛꯁ ꯗꯦꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RAD ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯁꯦꯟꯗꯦꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯗꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯨꯅꯦ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ 3 days to 5 days ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯇꯔꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛꯐꯥꯎ ꯆꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯆꯥꯗꯕꯤꯗ ꯖꯁ ꯁꯦꯜꯐ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯋꯥꯔꯗꯇ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯦꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗꯔꯁꯤ 108 ꯁꯨꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯗꯤ ꯊꯣꯛꯆꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯑꯦꯖ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗꯤꯅ 92 years 92 yearsꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈoi ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯅꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ICUꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ICU ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ICU ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2 ꯁꯨꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯆꯍꯤ 1 ꯁꯨꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯤഡിꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗ ꯍꯪꯖꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ 1 ꯑꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯗꯨ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯗ ꯌꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯟꯠ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯟ ꯑꯦꯖꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗ ꯌꯪꯒꯔ ꯑꯦꯖꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯕꯁꯣꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ 35.6 yearsꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯕꯗꯅ ꯕꯤꯂꯣ 40 70% ꯑꯣꯏꯕ above aduga 40 to 60 17%, above 60 na 11 point haibadi younger age si akoi sida more improved akoi lei haije mane hoy mortality si ju adum younger age dane mai moi si comorbid lebagi akoi maruina kidney mari na rate ka tane aduga male female ratio si akoi da yeng jabada nupa na khare hele 65 35 masi because of the mobility nupa na khara hena la lep sapak marina adagi akoi da hosta anda moina negative la aga leibagi stage si sarona numitra inthe mu lere aduga kana khardadi thadobwa yadabagi numik kuni pamung leba yawre in some cases ni madu masing do ai panjadre sida maram ni sagi ani hajabadu langse sumati shokhraga
negative oiraba 14 days da or 12 days da aduga oxygen da ka het oxygen ro thopaga man koi icu to si oxygen si koi normal gi am pine oxygen gi man high flow ko da koi na 7 liter 8 liter 10 liters per minute yadraga na koi marks acho marks mu upaga adagi nib hana da yadraga na koi ventilator machine to ventilator machine si war pati rite ri msta usi ne koi awar pati ventilator di am ne to sung ventilator rite bagi si bana te usi si du se ventilator di am le ba ventilator mechanical ventilator si hojik di anu ru le di am kana darkar oidre hai aduna leibati ventilator si bu it matha le jare ba adu anu hanagi number ke heng chare ko adu hojik mechanical ventilator oi machine je hafta amada ani antarga ama per week ni ko hisi se adwana to generally oi di moi si to udre la phobida gi hai tare adagi akoina x-ray si akoina common no lo je x-ray si ma gi dedicated x-ray machine ko covid water thame adu thamkan da ngasai ane usagi ba x-ray adu kitang taba kitang site leba adana ti akoi logi ba yam du 10% gum badi x-ray da koi positive oi adu ct scan so to di haibne adu ct scan si koi khung chada ba khar leba dagi madu ti hoji ti koi to ba ngam jedri adagi kidney nephrology department da hoji moina emit to basi 30 mu emit tore adu go simanung sida 13 di dialysis to ba daka oi dagi hanjan to अखोगी कोविड आईसीयू बी ब्लॉक सिदा मोगी इंक्लोजर अम लई थावाना अखोगी डेडिकेटेड ओबा मशीन अमा अखोगी डायलिसिस तोने दंग अदुदा अखोगी होजगी पेशेंट सिन डायलिसिस तोबा मजुम तौजरी मोई सेशन से अदुम सराउना कुन्नी मथता तौरे अदगी नंबर ऑफ केसेस मोगी एब्डोमिनल ओबा अखोगी पेरिटोनियल डायलिसिस हाइतरे सिमा पेशेंट अमा थेनाजरे हाइना मोइना डेट सी अमा लई हाइ असी मनुंग सिदा अदुगा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट दा कुनिथोय यंगरे यंगेस्ट ना सही अमनी गायनी की दो आइसी पंदी पंजदरे अदु गायनी की सी मोने 36 पेशेंट सी 15 नमना नॉर्मल डिलीवरी तौरे हाई पॉजिटिव ओबदा अदुगा 15 नमना अदुगा 21 नमना सीएस तो कोई सीएस तो ना अदु मोसु अदुम फजन तौजरी अदु हायु मयाम से कोई फैसिलिटी ले जाय अदु मयाम जी कोना कन तो बुदी यादबेना कोई लाम लाना तौरगा ग्रीटिंग सी थैंक यू वन तौजगे अदुगा खितंग लाइटर साइड सी कोई कनागुम थागपिरबदे अइना मसी मयामजु खितंग ngasa yam serious oigre adu khitang nokpi na ban thamjabane adu yumda leibiu mayam mathakta chandre hana khogi jomaraj na haibedi tawjabane mana mayam dagi request of haitare thank you very much Mathang asli akogi Professor K.H. Lokeshwar Singh, one of the nodal officers of JNIMS COVID care. Hello. Mayam pungna babu aina ahama muktada nonjari mayaida laibiriba akoi Dr. Borgen Nabu Kishore Santi Kumar Sasi Kumar and Dr. Birendra and the mamang the labor members. Ngasi ngasai gi people task force for management of the COVID state panel da wangang na ba suddenly JNIMS tagi mi am chatlo harapadira issue suddenly I was just keep aback haita ita saying suddenly I was not very much aware the saying na adugi role dagi and just my sharing of the fact kadi tauruge kadi toksige ngasai akhoi chairperson haibiba the main theme ngasi akhoi leiriba theme si to avert the death asi ba kanthoksi asi bagi masing handahansi haibagi plan da akhoi tawbani aduna mamang da ngangbi hiba ani there were two very intelligent very educative ngasai epidemiologist and data analyst mayamna tawbibadu it was a really a good support and
enlightening to us. Aikoigi part as a part of the clinicians or who tackle the diseased persons. Aikoi phil la chatlaga anaba kari level le lei kara minus hando oi kara mai control tawni how to educate them haibadu aikoigi purview da haidi aikoigi lam da leite aikoigi lam da leiridi karam haina tawraga hospital da lai laibal anaba singchi karam ba phibam da lai kanana thari aikoigi role karino aikoigi kari facility no si mayam se aikoina support tawjeningba masina feedback ta yes karam level da how can we control the debt asi bachini akoina ki ge dorisi ngasi pandemic hairaga laina laisatu nati the disease ina samaj soliba aikoi da soliba haibadi aikoi be crippled dorba economy da handalaiba society development da handalaiba mi gi masingi awaba anaba henjalaiba amasung amaga marakta nuksinakta tinaba yarakta asibagi chang hengjalakba masi poche koina saurakna ngasi khanaraga analysis sida I want to share my technical inputs. Jennings RIMS tasengna haraga tertiary care hospital haibadi ultimate resource where the high dependency units haibadi ngasai gi ventilator leiba ICU leiba operation leiba adugumba khudong saba leiba investigation leiba yaba mafam dubu akoina tertiary care hospital kawi aduna different levels of management of this disease we have to come forward aduna ngasi khali ba mayam che aikoi munna macha khaina mathang khaido gadi karam stage da karam level da aikoina act tawraga aikoi karam haina improvement leibosike haibasigi damaktani en ngasi tasengna ngasi prithimi ya yanari badi corona virus segi laina haibase kari sunate it is acute yamna thuna na kanba control to bangamba immunogenic thrombogenic haibadi aigi immune system da soga ai haksang da leba I utong sing sida leba organ sing da thrombosis tawraga adubu control to bangamba systemic disease do adubu akoina covid and mayam khangnare matamama da covid SARS COVID-2 haidana thabakta lungs ta naraboi ne madugi manung changakpu matamda mathang thabakta changaga kadai da lei ngasai aikoi gi thabom bida leiba AC inhibitor aikoi AC enzyme duki receptor duda napsalaga lei aduna ninga si bok da ngai se prithvi da angang da sigandri si kari kino makoi da di AC inhibitor se develop to wali aduna di karamba group mi da nagali akoi ahan singsna adun adult who has developed enough AC receptors adi ngasai gi angiotensin converting enzyme receptor kawi akoi ne isam chamba nappa makoi si haksang gi lungs ki mapram da nappa ga laiba pon maduna nap khraga virus in E gi utong da sang matang chakhradoi aduna di aikoi adugumba laina do aikoi na matam du da akoi thingau ba ngamagadi akoi control to ba ngam aduna aikoi na history da laina si samlapa stage di viremic stage na virus in macha pok thok stage madu heklan thok hi begedi inflammatory akoi gi ngasagi storm ngasagi laiba agi immune system che masida involved tawtana akoi immune storms le madu gi stage da ni akoi ni waris aduna di akoi ngasagi virus ina ai haksang da sangi period haibadi 5.2 days of incubation period is very critical point aduna madudagi changiba mido adudagi up to 14 days manungda akoi na blood test tawum aduna ni akoi da about 74,158 RT-PCR akoi test tawi adugi manungda 4,635 only yamne henna test tawragasu only 4,635 that means akoi na singnaba mi leiragasu mangonda akoi virus detect taw ngamde maramdi either they have gone ngasai lanthok hiba natraga mahaki pereto detect taw ngamdinge de peret aduna ni akoi na fallacy of the testing mayam da mafum kutu tele
True Nata 127, RAT da 46. Adunadi, I coin a ngasi strategy of testing in the centers. Masi ekwegi hospital ki data ni, masi maina taudana center kisu data lembe RIMS kisu data leni, maya masi data singsi low in the collector how feasible and how it can be implemented to detect more and more positive virus carrying individuals detect tobangam. Aikoina in our center, once a patient is referred to us, we are dealing the cases just as COVID patients. Adubu ministry na or guideline ki matuina aikoi ngasai gi Dr. Sasikumar Sahabirame, we have got 3 tier level of management. Isam jamba just COVID positive di oiba masada symptom di leitaba laina di thokdaba mi du di akoina COVID care center da thamaga makoibu matam khara phajalaga mahangondagi virus tu spread tawdingi pereto adugi pereto da makoidu thambigragadi that can be controlled madam di maduna sandokpui sangam mathang da district ki level da COVID ki dedicated district hospital have say aikoi ki state da basically kun haizaragadi yamni yengbada I think this layer is lacking. COVID district hospital, COVID dedicated district hospital, or this district level mayam singida karigumba level amadas saloni na khara sumthokragadi the burden in Jenims, the burden in Caesar, the burden in Rasburgi, the burden in RIMS will be reduced. Karigino abada the more patient hena laksalaba yamna symptomatic serious oiba patient to aigi HDU darkar oiba hadi ICU darkar oiba adugumba nattaba mayam sina khode thomjal agadi the ngasai ICU darkar oiba me to the lower care do madigi quality the definitely handarakane aduna proper level na triaging of the management of the disease should be done in different levels. Now it is not a matter of government or private, it is a matter of the whole state. Manipur ki loy number ki mafam da salakado pot ngatane. So as of now, akhoi gi da COVID what si 1 haibam ga 2 haibam mathan. 1 da akhoi hojik phau manung da leiba bed capacity si general bed haidana sagi ICU di darkar oitaba oxygen saturation below 94% chakraba adugumba missing adu ayamba ekoina 90 bed isolate toroga tham maduda ekoina accommodate another 15 beds sina ICU ni madudana ekoigi yamna mathau taba darkar oiraga ventilator hapu ngasi bawta ventilator hapasi RIMS ki suni ekoigi su yam banati maramdi national internationally only 3% they required ventilator. Usually we do not require much. Akoina ventilator yamna leiraga su magito adu middle phase du di akoina yamaru oina treatment to hobata. The number of the deaths 37 sidai yamna surprising oirisi hospital da akoina casualty da ATC ITC casualty sida lakpa patient ama another patient who are referred from the state tagi masana COVID positive oirena lak aga refer torpa COVID care center tagi district hospital ni lakpa kharama now yam nangapana casualty su 230 patients masana sukang gandana lakpa ngathane ba puk na ba yorme kok chikpo yorme kok ngobagi obagi diarrhea dysentery madu 230 manung da 102 neba this is in the septic akoi in a suspected zone and thameba ana ngasagi suspected zone na bidinga sagi la iba area do dagi magi chawrak pa singna ba mai symptom do da akoi na moi sing test 102 ne is a very high be athadi akoi na hospital dagi tertiary care center dagi low pa information di undetected patient mayam se la haiba neba this is our worry now. This is very important. Karigino habana makoina la agasu hospital lomda referred lomda la agadi yes okay they are detected
अदुबु सुकांग थंजदब मी खरदी लाइएबा खोइदा अदुगा डिटेक्ट तौरे अदुगी मरक्तगिसु मी अहुम लैगिदरेबा ngasi bokda khoi covid care center da laigidabasi 37 ni manungi covid 1 sida adu maximum of them are having comorbidity aduna di akhoi na hujik worry obasi ngasai khoi da kabire na sabigre a chunk of the people mi kana no ba sigalli se sahi yamaba mi sahi humbu maru oina matak adu daga magi comorbidity Masagi diabetes kuma kuina control to taba sumnagi diabetes fully control to but there is different control to taba akhoi gi marakta akhoi gi praja sing gi marakta misam gi marakta control to na phajana leitaba diabetes na kuina naraga kidney failure pa mi heart attack tawraga stent hapaga leramba mi stroke tawraga leramba mi chronic obstructive pulmonary disease na churup ka yamna thaga lungs ka almost fail over me aduga liver failure over me khara adugum badune nari nga khoi gi aigi out of 37 da normal oina most probably covid SARS na definitely serious khali out of this mari gumbadane they were in the younger age group maramdi they had different ngasagi mokhoi gi CSK X-ray loina bak masagi akhoi ge blood parameters CRP LDS ke mayam lei madu loina ba wang ba adigi ngasagi right red cell distribution kai lei madu very yam to ba adu gumba inflammatory storm da ler ma mi sing do adu di mari gumba da ne ba adu na di akhoi na hujik in our clinical experience what we feel is that see mi mayam sing che comorbid lei ba na maximum ne adudadi akhoi gi knowledge should go to the people habidi comorbid leiba ngasai akhoi sasina ba shielding the barrier sahi ahan singti barrier da thinga thambio sahi humbu gi mathak se yari gai usop chalanda ba chaksa haijana ba yahunda ba public te yahunda ba meeting da putting da anything let us avoid ngasai gi pandemic sina laibak pharaga di akhoi gi vaccine se puthoruk tribok di let them be in sight aduna masi akhoi gi yam of the very important amaro nding si matin slide yeah amaro nding si akhoi miron bi akhoi gi hospital da covid 2 in ward ama tongana thami masidana miron bi ngata yengba angang unagadaba lakpasing laibak phabadagi ngasi bawta adu history dasu epidemiology dasu pregnancy masabangna covid tal leitabadi yamde is very very negligible aduga pokpada ngari ba numi mangani tarungi da subami positive oiba su yauri adu moi thuna phai maramdi akoi gi hospital achoba mani dagi tharakpa akoi du manage taroga dum lei phai adum sakhi ngasai virus heading period ngasai virus masat ki thokpagi period che masine bagu section thoi aduna di maside gi akhoina loba yaba knowledge di angang di mahik seli na de makhoina sandoi ahan nai tu na si sigi port ani sini very important the child and infants carry the virus and the adults suffer and die aduna di akhoi angang sing sisu section batai at any level aduna ngasai gi pregnancy emergency da ako 232 admit tawre manungda afaba 160 chu chakre adigi delivery si normal delivery ni kunma thoi operation tora popa trahum doi laparotomy toba emergency machisu akogi angangi tube te miro lamba nupi cha adigi thagi bera lebagi TNC toba khopa aduga aikhoi gi marakta health care worker ngasagi akogi rims kisu 107 naire akodi we have got the singnaga data do in fully lor pangamre but still we have got enough aduna di ngasai prithvi da huji khaner isi
health care ministry na so hairisi health care provider doctor nurses staffs working group se safeguard tawgadam number 1 makhoi tawdragadi makhoi na kanada service pidoino aduna service delivery tawgadaba mi dudi they should be safeguarded yum si turoi hardi yum bi phajana lingata ba jinga phajana yaro that is very important part aduna akhoi health care workers or the health care providers they should be safeguarded with safety measures pp gumba n95 gumba or your triple layer mask gumba masi phajana akhoi da provide to biba siznahan biba and we should also maintain akhoi gi ngasagi amagi marakta ngasagi r gi value do hengalakta na ba akhoi masen chu aina ideology oraga aina khudam biraga mipum khuding makta sandokpa ma darka oi so this is very important part that akhoi gi health care providers aduna akhoi na kari tawi health care provider gi damakta bed kun reserve tor thami who are positive now akhoi na si akhoi gi facility ni then akhoi na public service kari pi ga dori geba yeah so facilities with us number 1 da akhoi pandemic ki horakpa ministry na horakpa matamda lok lai hogi khudam lairaba masada karino khangdaba madubu akhoi gi akhang hei kharana makhoi gi streamlining toraga detect tawni madubu akhoi na flu clinic koi hogji akhoi na flu clinic haisida health care worker minimum mother knowledge khang aduna di mipum khuding se kariguma suspect toraga di flu clinic sapiu rims sulai akhoi de sulai flu clinic is the nodal site where we can be akhoi tertiary care center da akhoi detect toraga e nang che or ibungo se ibem se test tamtung tau tho you are suspected sigi pot se makhoi na taklak adudagi di akhoi na makhoi da asigi mafam na salo sample lo loro hairaga magi reporting du gi matung da lakade yam maroi ba party sagi barabar haineri ba akhoi kanano ngasi khangdi akhoi me amarak sida mi kya positive oram gani su khangdi adu ita di kari toksi ke testing to adubu akhoi ke hospital da di anabasi opd da lakpa casualty da lakpa mi group ni aduna akhoi la iba casualty la iba sing chi or opd lai chi direct ite mingsan deba maram di mana manung da changraga cancer na leba kidney fail ba mi myam du mathang longna ga di aduna khoina makhoi gi mafam du da triaging toraga suspected zone na thang suspected zone si dai khoina mabu singnara gi da khoina loina test to thoni test to ro matung da positive oiraga di magi makhata ba symptom yam leitraga na covid kya da thare symptom leiraga na magi category matung da covid 1 ni cha karigumba negative oraga di manung da dum thajal so routinely akhoi na patients sing loi na ba akhoi opd da yengi ba mafam du covid free oila kan da akhoi na opd gi doctor sing du tawra yen operation tawri akhoi phajana ngasi recruit tawra nurse sweeper doctors anyone routinely akhoi makhoi sensitize to maram di gaino da they are the one akhoi na taseng na haga mahik ki sen ba nadi nada ba sandok kana sum lei ga do mi khudam moina ga super spreader kan ko khoi ngangi ba isi kari guma virus si yauraga ai gi immune kan ba ai ni najadra ga su ai matang sum sandok le ga di that is a dangerous guy yam sathi ba mi mo do ni aduna akhoi na ngasagi sensitization slightest kitang chingna ba matam chalo test to test to ro matung da you will be free you are safe yes kana gumba koi chhatra health care worker nurses even doctors kari gumba positive ora ba adu makhoi bu thambina bagi tamakta akoi na quarantine center na thami or self isolation akoi quarantine di high day hojikan di
self isolation makoisi magi viral shedding type hadi mi de sandokta na bagi period to strictly akoina ka khara piraga isolate toraga moi su tham aduga akoigi community medicine gi expert ke yauraga contact tracing gi process samatawi so that we reduced almost all the chances of spreading from the doctors nurses akoina praja gi marak ki du to phuna taba tertiary kori hospital da su lairiba doctor do gi nurse to gi sanduk ningai lete caption khara yauri kanoda khabar khara da yaure doctor na ma anabado clinic ta sang paganda nang covid test tora abra na tadi yengiro here adudagi amma makhada irame tak changa ka doctor nang covid test toraga negative oirebi certificate leiraba adui madam na yengbiyo see this is a reciprocation aduna di delivery system toriba akhoi se we should be proof that I am not infected so aduna akhoi mem towi aduga sagi anababu singnariba mafam khudingmaki biological waste products akoi bhajana to maintain tongno bonari number of the sweepers increase so at last ikon komada ngasagi corona virus ki pathology lairiba mahi sandoiba niyom si loina khangaga grassroots tagi top level bhaw amat toina chungsinaraga we can control this pandemic we can just avert from the disease aduna ngasagi mortality ngasai ahamba chairperson haibeba sihandana ba hona se aikoi punna yane si haire loisinjani thank you thank you matam su sum thengjalak labani na je kano tawjarage ai makha tabase sumaina tawjarage ngasigi akogi discussion hasigi asengbo objective ti laiba fibam azi yengaga akogi lakadruba matam sida koi karamba strategy lokhatlaga masi khare safagni haibagi maramdani aduda strategy je hana dagi koina tawdana laibasu mayama masu lai moidu yamna ka hena koina focus tawbai da kasu laitre koina focus tawbai yapase madugumbadu da masigi area side sumaina tawai masi sumaina kitang strengthen tawgdi fagni haidana kitang tawbudi yagne adu yamna detail sapatudi lairiba hujiki forum natraga kogi matamsina discussion masina di yararoi in a broader aspect makha tabduna kogi covid task force ki kano kanguna ngasagi SOP khangde ma naira matungda macha tudi hapsanaba kona dum tawrasi adu ngasagi high objective to gi matung in ai oi ba wapam kitanga haijera kemaram di aina masida is tas tohning ba haigadra khara tawrokta ba khara yaure maduna ai maduma han tawjarage madugi matungda ai premise hojiki lebe premise gi matung in ai expert sing za ai gi oiba round ama question round ma chachage madugi matungda audience gi ai question lokhachage adugi last na koi punna recommendation dos maina tawrasi haraga maina tawrasi ai go oiba wafam khara thamjage ngasagi haiba covid ki khoigi haiba mayam sida interpretation da natraga koigi scientific facts haigadra masidi hauji lairibasidi thousands of facts se puthorakpanina mai magi interpretation se tongan tongnei aduna haikhiba mayam da aya su yaning da ba haigadra koigi mot kenabasu mayam am yaud banate dum yawi madu khanarubugi matamdi natre hauji khanabasu dakar leitre isham sam na da koi test of makta hairo test of gi magi sensitivity specificity haibna singma mayam laigre mayam yamna ngangna da ba amana akogi PCR test na tawraga detect taw mi se over diagnosed taw hai mana over diagnosis kari gone infection puthokata ba mi je over diagnosis taw hai sumai taw dra adu ma felasi test ke atop ko na ngana da ba felasi mayam masu lairi madu khanar gom se adu maduna scientific kanoni hai ba pot khodimak se important yam oi ngasagi covid data analyze taw ba na traga ko gi projection taw matamda adagi asagi damos asina ko gi desin director na highway ki ba ko data se important noi ko action lokhat pada but
it doesn't necessarily mean that data khudmak se yam sophisticated oiba kano torga tawgadab nati around 80% di ngasagi khom ba mi dna there and then yenga analyze torga dum kudate excel lokot pya pur ngata ni madu gi su kona khanar si data gi su important oida nati oi adu gi su tungan ba koi resolution ma incorporate tongna ba hona jage ngasai objective aina haizagi badu akoi hojik leiba fibam sidadi hojik leiba fibam haibasi development sidani ko development je ko bese hojik chantore e mase akoi pura ek khangtat thatat paibadu ji sungoi oiroi do wafam amani mase history na zat maharba poni se pandemic ni anu mahik ni mase adum khara adum lairani santorakini karam kanda to kadage haibda mi khudimak se ayamba mi khudimak experts have the 70% 60% of the population say loini infect or matungda toksegini haibama or vaccine am lera khone vaccine se kap kan tokini haibani haiba pot animak se hojik leiba phibam asida thu ne ta thokan haibagi kanu leitre yana bagi herd immunity zina karai dagi latest indian studies akogi asia man ani raunari hankre delhi ahomlak hankre mumbai anira hankre zero surveillance kawi akoi antibody test orga mi je population je mi kaya muk na khra bage habda akoi na toriba test na di population da kaya muk na khra ge habdi de khangoi sidi tasengna narba hospitalize oba adugumba mi ona tawi symptoms sum tok tok hospital na sung lak ba doctor ka sung sam na da ba anaba mi ju community da mayam lei moi du na hojiki hariba zero surveillance torga kayam na khra ge na rabage habdu khanga da bani mayam da expect on the first round second round third round da henkalaga koi herd immunity je am thuna phangani adu di covid loigrani ne khanaram bani surprisingly anira ahom lak hanbam matamsida han leram level da gi ba handare e huji in henkate that means herd immunity je koi ngai ba yar roi covid laina se thengna ba koi herd immunity ngai ba yar roi hai bani adu nga sai koi ne toriba thabak mayam se adum sathadaba yaroi secondly vaccine ni matang da vaccine je 2020 lorakpa 21 lorakpa sida india gi oina su puthokani hai puthokpa hai bani mi khudima kap nangna banate prithvi gi laiba mi all population je gi 2 billion doses hai kayam expect to have the 2021 gi next year gi loram dai da madu moi supply to bungam ngane na panari vaccine je asugmati wali havani aduna covid have se laira do bonina masigi background sida koina object to do se kari no have tuni koina khana ga da base aduna single overarching objective sidi mi shiba handabani mi shiba handaba je ngasagi haiba mayam se loina yaugre ngasagi haiba measures mayam duni aduda pandaba khitang ai amma ni lei adu haijarake number 1 da kogi date handaba haiba se kamai toruga handadoino haiba question sini number 1 hospital sing dang asai covid anaba lakpa mayam se phajana yengba magi matik chaba phamung leiba matik chaba khulai leiba hidak leiba doctor leiba preparedness ma sangi sin number 1 ni akona tawga ba se second da ngasai hai anab se karai dagilla ino community dagilla ini community da kamai to na thulai anab leibidi thulai anab masing yabi ba makai hospital da lakpa mi masing ju yamgani hai ba statistics ya dum leire ngasai kano doctor khoi navigation stokre hojik jeki bani pugi data se holaga yeng badati around 13% of the total cases hospital admit hoi same thing is and not different from anywhere else is everywhere in the world aduna hari ba pose henkalai je test bo masing henkala ba natragana khoi case masing je henkalai kodingi anaba masing je hospital na lakpa henkalakani aduna second strategy je karino habada ngasagi community da thoi ba anaba gi masing se thing badi purang amoy adubu ya ne to guro henka kitena ba stagger oina tapna sum lainana ba strategy amakoi da ka lei madugi strategy di akoi hana dum tawdana leire ngasagi kanu duni trace tawba dagi test tawba treat isolate and quarantine ko isolation haibana anaba mibu tungana thamba haibani quarantine haibana nadriba mido chingnaba mido ko kone tungana thamba haibani haiba strategy ji tawraga ngasagi haiba community da thokpa anaba singje masing khara handagani hospital da overflow tawroi kadobugi hospital da overflow tawraga important ori no haibada
overflow तौरगदी मी सिबुकी सांग से असुक के मते वही हकल करी मरमदी फजन किया तो बंगा मारोय ngसागी angang sabu phom da thangi tor koi corridor da mayam leidna khotru to aduna mi sibai sang je yam henkalakin hai bagi dam tani koi ngsagi community da masing handa bai base community da masing handa bai base ngsagi have strategy to ni it has been going on maduda kamine strengthen to khot pa have duno kono koi khanarasi ahum subai strategy amana ngsagi community da masing henkalak bodong ngsagi doctor sing gi team na natra kana gubana contact tracing and the mayam haini the surveillance ni contact tracing taro ke thoka da orakata ba po nati public sing sinanga sagi khoina tauriba hana sanarei ba kaino je phajana inba ma da kale social distancing wearing of the mask hand sanitization or hand washing si ahum je ma phajana community da masi phajana to hum da kale natragadi case masing je henkala puja dum henkala kani sina third strategy ni fourth strategy je ngasi panbadde ka yaroktre aina ngasa yamba do haija ke bedo si ba hai ba se koi nok jarga covid death hatang nati covid nataba anab na si bedo during this time it counts after all covid na si bedo sibani atop laina amna si bedo sibani but for the society for the government for the doctors for the health sectors is to prevent premature death ni mi shiba have do ngak thop du ne ko na pa me base aduna covid na te covid na taba ana ba sing ju sihan da have ju ko important oi masi karam mahina tawgada ke have taraga di akoina essential health care thai na don't know ji opd pura he the swing pool swing da hang da na ba yeng ba di yar roi swing hoji yeng dram ni opd am ta hang na dram ni but still then it's time now for us to think about other patients akoi hekta neglect tawraga covid ne na bonglai lebdi yaroi atopa laina mayam leiba stroke tagi sirakini heart attack ti sirakini chabok bi the series ni already malaria da mi mari sigre scrub typhus da mi ani sigre kanam ta ngang na de thai ngai oram di covid lem da di wa na lao khong tawra do ni maram di covid na loi nam dhagre but they are also dead we cannot just neglect them aduna masiki dese prevent tawna ba akoigi essential health services care haibitare ko masi haidana hanadana opd loina hang haibinati but yam essential loiba angang singji kanu sing ngathona na ba immunization services anga akoigi nupi gi sabo pigi chronic disease na ba mayam sigi magi tawda yad ba kanu khra lei ayamana ko ne teleconsultation tawrbasu amaga tawrbasu hospital da lakta ba yaroi da ba put khara ma leiri message ko yojik attention piba ma dakar lei aduna message strategy amani haire ba strategy mari asina mapum moraga maduda thulakata ba macha masu mayam ma leiri adudi kona tamna khanarasi haire ba mari sina background hoina thamaga hojik leiri mong sida hana sathari mong sida koina karamba modification tawraga karamaina tawraga haire ba kogi covid ki situation se manipur da ngathok ka dage have do madrom da oina chasi aduna aina request of janing is audience question ang pum matam da jung sagi yamna scientific oi bana ta ba aina nga hajage duni scientific sidi adum mari yana dana leirani thodong yamna kana roi khoina khoi masen leibo audience mixture ni object sida ngangna gada wa aina public ta salaga ngang gada wa doctor masen ngangna gada wa masigi different kanu lei hekta wa khadeng je purang da ngang gada bunati adugum kharas lei that is from the public health point of view aduna question hang pa matam da su ngasa hi koina phangda ba tau jai ba objective se masida khitang focus to biraga please direct your questions towards that aim aduna ta ba scientific question ka live do matam laraga de we can take up some few of them otherwise masagi speaker singji da happy dungang na raga kano to bu so mane to gado ba na phagado ba mali aduna ahan bada aina hangning ba question ji ai round nam cha ke matung da audience ki ai question lokha cha ke hi Dr. Navakishore ga akoi waja Santi Kumar ni pun de ba ayamana waja Navakishore ne na hangning si ngasagi enge sa hagre ngasang interpretation da karida kitang scientific da kagida khara dum controversy legada ba statement bodi mayam yaure but still then aina hangning si na it's a fantastic that you have collected all the data it's very difficult I know that you have done a tremendous job ado manipur gi oiba unique oibam nangna to analysis to basida karamba phangba yaubage sinai na khning is manipur specific oiba kana ga da manipur da data mayam sidagi
Manipur ki specific oiba. For example, ngasagi mi angang na ba khorpa habdadi is all over the world. Sa mane ba kasu khena ba kamta leite ba duna tabda masidi khoi Manipur ne sigumba masi tawradi phani habagi yamna distinctive oiba unique oiba dugumba features gumba na identify to bungambra. हेलो सर प्रोग्राम की क्वेश्चन से तावदि लाइरगा खुमबदि याम लुगदो होए इशू से आइना डाटा सिगी मयाम सिगी कलेक्ट तौगिबदा आइंगोंदा पर्सनल इशू अमो ओइना रिजे एज अ एनालिसिस ओइना यंग अकांदजु आइना एनालाइज तौइसे केस की डाटारा नत्रगा टेस्ट की डाटारा नत्रगा ऑफिशियल रिपोर्ट ला हाइबगे आइंगोंदा अहुम जे ऑलवेज कंफ्यूजन लेबा अदिगी मसी इंडिया की ओइनसु प्रॉब्लम से कमाई तौगेदा फंगिबा खोना डाटा मैम से क्वालिटी से ऑलवेज अ बिग क्वेश्चन मार्क डाटा से तसेंग ना अखोई एपिडेमिक से रिफ्लेक्ट तौरिब्रा हाइबदुगी अचौ क्वेश्चन अम लेब इवन मणिपुर दसु आई अदुगी डाउट खर लेब अदो तसेंग ना करम डाटा ना यामना स्पेसिफिक ओइना होजिक एरिसु इवन बेड क्वालिटी डाटा ओइतार कसु लिमिटेशंस खर लेरम बयाई अदु सिदा आइना तसेंग यंगो हाइकदी आइदी होजिक मणिपुर की डाटा से जुलाई 30th तक की थोड़ा इवो ऑफिशियल रिपोर्ट सिंह मसीदो इना फोकस तो होनेंगे अतई ममांगी सिंह इट्स नॉट इट डजंट मैटर नाउ दुमले अदुदा अखोइना लोक्सन गजबा कंग इंटरप्रिटेशन मेन कंग इंटरप्रेट कइनो मे बी अखोई कम्युनिटी स्प्रेड से ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग स्प्रेड से हे नमु संदोर कोई पोट नम लागतो रे कईनोद केस खरसु मिस तौबे अखोइना डेली 200 का फंगिबा असि अंडर रिपोर्टेड अंडर डिटेक्टेड ओइबसु याबै पॉसिबिलिटी ले ग्राउंड लेवल द लेबिरिबा अखोइ कलेक्शन की रिपोर्ट्सु लेरिदुनी रूरल एरियाज दगा युम दगा खरा हेन इन्फेक्शन तौबा डेली रिपोर्ट दि रिफ्लेक्ट तौदबसु या अदुम यावरी अदुना मसिदा लाकदुइसे टू बी वेरी फ्रैंक जुलाई 30 ममांगददी अखोइगी वल्नरेबल ग्रुप हाइसे आई खितंग स्पेसिफाई तहोगे को above 60 years की वरी दुनते कोई नाइजेजना एनी एज ग्रुप कोमोर्बिड नारबा कांगबु अदुमा यस एजेड ओइबा ग्रुप तुसु सिगी ग्रुप से आई वल्नरेबल ग्रुप कोकजेयो आइना ओनली की रिसदी आई होप आई एम रॉन्ग इन दिस ममांग दा कोइना उरिबा सिरिबा सिंग से याम दे खनगनी कोइना सिदी कसु नते दा प्रॉब्लम याम चाव नते ना बट यामद्रिदो एक्सपोजर हंथबना जो ओरम बया हौजिकती अमुक कम्युनिटी स्प्रेड से हेंगल अबनिना टेक्निकली कोइना डिक्लेयर तौवे तौदबदुनो वरी अमने एपिडेमियोलॉजिकली कोइ येंगसेबा अदु ओइतारगदि अदि ngasa aina ju crude death rate का 2016 की अखोई की डेथ की कनो से डिस्ट्रीब्यूशन से कमाइन ले है से अदुम येंगबिरो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की पार्ट से याम साउंड ले रिबा कोविड सुंग यावदना अदुगी पार्ट से याम सीदुरी नेबा एनुअली अदुना सिगी कोविड सुंग पासला कांददी कोविड न डायरेक्ट कनो तौरगा सीदबा याय बट मानदी सीबजे हसन तो तरकदुरीबा थुजल हलकदुरी नंबर 1 अमना नंबर 2 मन ngasai ai nai do indirectly man तरकदुजे हॉस्पिटलाइजेशन की इश्यूज डॉक्टर में याम इन्फेक्ट तौग्रे कनाना ट्रीट तौदुरी के बदुदी अदुगी इश्यूज अदुना मेन क्रुशियल कनो से डाटा हायर गदि आई सिगी सेमा खितंग फजना सु रॉ डाटा और सु तुम लेहनिंगे सिजे फजना येंथोगा इवन कोई एमयू की प्रोफेसर ने जो कनो तो बिगरे R0 RJ अदु डेली कोई R की वैल्यू होतो कुछ याई नत्रगा इवन ग्रोथ रेट होतो पे याई अदुदगी अखोइना एज्यूम तौरगा साइंटिफिकली एज्यूम तौरगा अखोइ की वल्नरेबल ग्रुप से कैम सोलकदगे आइना ngasai स्टेट की कनोइना आइना susceptible expose adagi kano myam uchagri do kaino imphal west khatan consider to seba 5 lakh ai se 2011 census ki wari ne 2020 ki di 8 lakh 9 lakh ho yorum beare aduda khoina hoji phau ki da indian ki data ke myam su yabai yenga adu 2 months ni na expose to dana disease expose to reza khoi even say around 20% 10% ho para seba thani katangai na yam kan paning de जे मुंबई दगा 60% हाइरेबा कनो हाइदा कोइ मणिपुर के एप्लीकेबल ओइगिरोय अदुना 10% एक्सपोज तो रेज अदु पाबिरो मसिंग अदुम हाइबदी लाख 9 दुदगी 10% ने अदुम पाबिरो एक्सपोज तो रमनेबा सिगी से हौजिक लकीली
cluster on a lady of quiz. At the sea clusters the phase of a kitang hingalapati, a quay awareness kind of what panicang de, section by what panicang de, vulnerable groups a person exposing the Lacaneva. Mother than ever quick dead red problem of Lacadus. Okay. Okay, Okay, fine. Thank you. Mathang da was a sir hangjarake. Akogi modeling have to see no doubt is very difficult job, and none of the model has predicted that accurately so far everywhere in the world. But wazarang asai Dr. Nabakishwaga Tanaraga Tawudo is very nice. It's good. At the same time, akoina karigumba RO hot pani khangde na karigumba model to bumatamda. We assume lots of things because we don't have the facts with us. So, sigi assumption to was, for example, asai hainariba super spreader hariba itself can affect RO. And there is a relationship between not super spreaders. Just for the info, 2 states in India, Tamil Nadu and Andhra Pradesh, India study, 8% of the cases spread 60% of. That means 8% are super spreader. 70% they don't spread to others at all. I think aside symptomatic have though. Asymptomatic, pure asymptomatic is roughly 5% high. Atay lairaga koi kangho the be kay story da hida am pagini da gata wadu manaya mo ibasan. As my talk na koi assumption mayam lairi ko. Adigi as population movement, mobility, even susceptibility high saying asagi zero surveillance health dragadi only from the cases we wouldn't know that one. So high ba mayama laiba mase Ozagi thak to masi punmak to wunga wani kamna traka kariguma group amaga semaga masi tawraga yan phane na khanbi bra kamai to Sir ki question se aina dum khallaga laibane masi ke kanwa se ta sengmadi masi an what I say hoi sana haibe da sumi masi value je accurate oiba value madi putok padi khara wane masi na just some message amaga pi bane message to ki direction to kamai lagi dage khok dage du kamani aduga masagi arnold si hona nam hona bada team work am darkar oye team work supported from the government agencies like accurate data supply to be bako adagi some statisticians adagi epidemiologists sing adi mai arnold si hona nam hona bada different term yam yauri masi aina khara sum adi definition thi bani khangde exercise khara tau jaraga sum define things it tawra kanda yam kan wena tamna saga chab po ne matam khra sang ne gadon noi to dun nga team wa ama wena tawminar kanda state governments in every day ki natraga every week ki natraga 15 days ki gap sita accurate oiba yamna reliable oiba through be fang ai ki findings no doubt international level gi are not values duga ai siga yam kana deve to budi natte adu ai method ama khta season na dana mari season na ri se public ta khanganing bagi ne we have such a method because of the limitations of the data. There may be some error. Otherwise, we team wa state government ki side ki data manage to be riba natraga say Rimsky, Zenimsky. Are able to data things combine to kanda. Masagi Arnold see the different factors mayam influence story. Some factors things ko ki positive cases, test number of tests recover ke ata kore, ke asigre adu khakta ne ko de ladies. Adu na some engan mayam things si fazana Cope up Tauraga Arnold, what the Targa, the Ampasa reason of Pangna, Duna Sarna Tambiri photo the Karigumba, if possible, then let us try to make a team to find out the accurate Arnold value for the Manipur that will help to control the COVID-19 in Manipur. Yeah, Zaki Motuni, any recommendation to Bukan the Horen, Sikumba Masam, Sud Mahapsalona, Kanatoksi, Sumba committee, same Naba, ID, Asagi. Pure scientific, after quote the generation time incubation period because there's a difference. Immediately lower color canoto we are never. Matanga additional actor the lux again. A quickie see hiding it, my am the canons tamzoge. I government community, but still then I want to defend the government, the medical department out there. Mogi technical committee MLA. Consists of various experts in it from various sectors. Aduna, according to the Khanari work, we can't claim that we are going to replace that technical committee. The only thing we can say is we can supplement, we can suggest
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯐꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯤꯒ ꯑꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ we cannot just say that they are not doing anything ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ I being a part of many of these meetings for them ꯑꯩ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ because ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ technical advisory ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ advice whatever it is recommendations ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ secondly some of the SOPs are notified by the principal secretary many of them by the health director some of them by the home ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ how far is being translated and what can we do about this ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯀꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯥꯏꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯋꯥꯟ ꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ educationꯗ ꯋꯥꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ I am serving health servicesꯗ serving officersꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ public healthꯗ expose ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯤꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅꯦꯕ ꯑꯩꯁꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯕ PR ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯥꯏꯠ ꯌꯧꯔꯒ ꯉꯥꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ since I sit in the directorate for about 7-8 years ꯐꯝꯃꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯦ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯒꯤ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯡꯈꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯒꯤ aim and objectives ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ clearly define ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯕ ꯂꯦꯃꯦꯟꯗ ꯌꯧꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯕ cost benefit analysis ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ cost and benefit ꯀꯤ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ ꯁꯤꯃꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯁꯣꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯕꯈꯤꯕꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯂꯨꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯖꯟ ꯋꯥꯠꯄ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯒꯕꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ feasibility ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯧꯗꯕ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ consultative committee ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯍꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ the scientific fact remains under aduga amaduna mathak kakhre aduna khwaidagi wangbo office na mana apamadu tum lepakpagi mong si leiba aduna aina haijening gudi technical expert committee ekoi se asesu dream margin oiba machangeba we must know how to sell our project we must know how to sell our dream store ekoi the suwat pale adubo ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯪꯗꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯂꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ Okay, thank you. That means ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ perceptionꯁꯨ perceptionꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ
ꯃꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯐꯦꯛ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯅꯤꯡꯉꯣꯝꯕꯝꯗ ꯑꯩ ꯍꯪꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯇꯥꯁꯛ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯄꯔꯁꯟ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ इनकन्सिस्टेंसीꯁꯦ गवर्नमेंट की SOP खंगदे अमदा खंगदे everywhere it is happening including the people task force is not an exception ngasagi ada chapa matamda haiba khopada inconsistency leibase adum leitaba nate adum leiyeba ko aduda natana akoigi aina maroina khangning isidi sumayam sina koichat chatlabani na ngasagi stigma gi problems e आइदी स्टिग्मा से अखोई होजी बाउददी एजुकेशन तौब तौबना हाइबको तसेंगना मसिगी ओइबा तुआनबा इंटरवेंशन हाइगद्रा मसे लोखटपदी होजी बाउ लेत्रिबा खोगी स्टेट की ओइनदी और स्टिग्मा की प्रॉब्लम से कयामना चाउबो जानो सुम चप थिंगबा मतमसिदा स्टिग्मा की प्रॉब्लम हाइबसिदा लेकाइना तांतो खोतो पमजले ओवर बट द इचम समदा एग्जांपल मोइना अखोगी आइसोलेशन तौदना लेबे युमम दे पोस्ट थेसल उगुंबा जे होम आइसोलेशन होम गान मसीजु स्टिग्मा खलमनेबा असुमाइना तौबसी कयाम यामबजानो अखोगी मणिपुर की सोसाइटी से मसी तसेंगना मसी तोंगानबा फोर्स अमने टास्क फोर्स और विदिन दैट वन तोंगानबा मसीगी तोंगानबा स्ट्रीम अमा तौरगा मसी टेकल तौबा चुंगद्रा हाइबिज मोड अप थंबियो हेलो याम नोंगाजे सिगी हुजिक लेरिबा कनुसी ख्वाइदगी मरु ओइसे केनोदा अखोगी सिगी नॉलेज कोरोना वायरस से करीनो अदुगा मसी कमदों नाक्थोगदेगे मसी कमाने तौरगदी मसी अखोइदगी अखोइ संघलुइदगे हैबसे मसीगी नॉलेज से पब्लिक सिंग वाले वाटपदुनने मरम ओइदना खंगदबदुन मरम ओइदना कनागुम मी अमबु कोरोना नारे हारगा कोइने हेता माबु कनो तौबिबा देन अमना आई इसान कोरोना नारे हारगा आई इसाजे सिरनी गायना खंजबा हायदरे मसीगी पोसी पब्लिक की अवेयरनेस लेदबननेबा फंगदबननेबा मसीगी कनोसे मरुइना आई अहानबा कनोदा मरुइना स्टिग्मासी अखोइना अहानबदा सिगी कोरोना गा मरी लेना अखोइना अहानबा गवर्नमेंट सिनजबा टाक्स चतबा मतमदा अखोगी लाइबा अखोगी जर्नी हलैबा कामु आइना अखोगी एक्सपीरियंस ताइदारेको कनोक्सिंग कांगु सिंगदुना अखोगी रिटर्निंग कांगु सिंग लाखपदा लंबीदा लाखपदा करी तो गेहबनमदा पीपल सिंग न मखोई उबदु चीन म हाइदारे गाड़ी का खामे गाड़ी थाक खामबदा असनंग न खामकनो न खामकनो न चलो चलो हाइबदा मोय मथिन कइनोने अखोई यामने फ्री ओना लाक्सबनी युम योगदुरेना लाक्सबनी अदु कइनोने हाइबदु मखोजु कइनोने जो मोयसु अदुम फाव हाइदारे से कोरोना से अदुना मसीगी मरम जी खंगदबननेबा अदु खंगदनबा मदु खंगनबगदमता कोई हुजिक चथरिबा कोई पब्लिक अवेयरनेस यामना मथौ ताय अदु मरुइन मसीगी सी हेन खंगनबगदमता आइना आसाई पंदि पलहौद्रे सिगी स्टिग्मा सिगी कनो ओहेलेबा मसु ओइरक्लिबा कांगुसिंग फननबगदमता अखोइगी गवर्नमेंट की माइकैदगी नुमित खुदिंगी अखोइ मांगना फमिरबा अखोइ इनाक फमि तामोना मानुक्तिगी प्रेस तवे सुमाय तौदना ngasi ami ngasi positive ore recovery si lerena madudi isam jan madudi aidi awareness na ti aina tamo aini ujei use madudi isam information bi uneba hojik maru na kamaina phagade kamai togade ki kammo togade week khudingi seol khudingi natraga hafta amagi manungda ani natraga homlak maru ina ISTV da impact TV da tom TV da ado tongan ba YouTube channel da natraga radio da masigi maram da hen khangna na bugda mukta tongan ba khogi advertise ni khangde natraga pung ahum gi pung amagi pung ani gi masigi public ki khangna ba khoi program ma to haning ba haidare ado hujuk ji khogi maru ina ima ga aduga Indian Red Cross Society ga aduga maru ina khogi public task force kan tawri proportion di kaya yamna yobung ngomgade अखोई इम्फाल वेस्ट अखोई कनो क्यानो क्लब क्यानो विलेज क्यानो हौजिक फाउद लेप्तना जथरिएबा सथबजन क्या तौबं ngमगदे सिनेबा अदो सी चने गवर्नमेंट की माइकैदगी तौनिंगबगी अपामदो अखोई थमजगरे अदुगा मदु हेना अखोइना साई थम्मी पोसे अमु हेना माइ पांगनबगदमदा ngasi सिल्लिबा अखोई कनोसे मसीदसु हुजि हाइ पोसे अवेयरनेस हेना कलगदी लेरिबा स्टिग्मा फंगिबा अमसुं फंगलिबा कामु हाइदारे मसीद हेना मदु फगनि हाइबगी वाखलोन माइगोन थमजबायदा
Thank you. Dr. No to view ko. Question 1. Haiba ngasagi community engagement is important way. Aduna ni ina hangzeriba question se adu akoi recommendation amma da yauna ba kano sasin habe oji haiba ngasagi public all to mass yang na ba kano to ba jai task force atana di yobung amdre habe kano do adu musi sambiro adagi people task force aina hangba amalai sidi agi personal request ni government no oiro ama buno oiro public na mandate ama piraga si tawro haidana taw khrabani I think after some time you will be accountable adana how badagi na tawbagi activity record ka what change has been there habagi capture to we anaba kainosu mind dum thambiyo so that you can project on ba natragati no ine pangto to tawi kainta kanadi harapaki kanoma lakani matam ma lakigani adu yaragadi so ko capture to ga thambiyo Mathang da ina last animal to punang jarage tamo period to tamo lokeshwar da hauji khwaidai maru ebsing asa hai do death prevent on the hospital da leire the hospital da leire hauji roughly my president of give the happy yeng bada ina out of 1000 admissions in the hospital 2 are on ventilation 1000 ki manung da ni ko 2 are on ventilation not even 1% makano je aduga 130 na khoi gi kano da khara oxygen ka kharda ka leba haibata re is comparing with other thing rather we are even lower than other people other states as a good sign that akoi gi da ya ne severe oi ba du mi je yamna ka hen leite haijariba adubu hojiki la iba kanosi da di masing ase masai arozu bab one leire adu da natna koi gi khudak ke oina haidi short term the action lokhat pa yaba atopa epidemiological parameter mayam lari one is the test positivity is a 7 days rolling 14 days rolling hot pa ya adu action ju khudak ta lokat pa ya aina sa haje gi khudam oina masagi taminglong gomba the noni gomba se sumaina lerami but in the last few days is shooting up that means doubling time hankap pa khopai kano se hankala banina we can expect case is going to rise doubling time se all manipur ge around 43 days mulai ngasagi kanu tu holagi yengbada adu aragadi case masing sidi henkala ani adana hojik laiba kanu sina di in any case is not going to be sufficient sigi matang sida hospital ani sina karai phogba kanu to bungam gini extend to bungam gini chathabungam gini or otherwise what other recommendation can you say in order to improve the facility Thank you. Ayana kumjaya do bang adu ekoi ICU da RIMS ki oina 17 beds are available 17 ekoi ICU to receive oxygen si ekoi gi ward piba or general ICU piba gi hen piri bani aduga ultimate ekoi gi requirement ji tangai phada ga ekoi na khara monong da pipe hapaga intubation toraga mi ani hapre harsi adu tasem ku adu mi yam di har ga su ekoi na oxygen high flow piba ji di madu facility di ICU da ga webane adu ekoi ngasagi processing matung ina ngasai processing matung ina ekoi gi lakatoriba tha ani khudamena ngasai dadana suna haibi gare ekoi lakatoriba tha ani next month 2 months December da possibly 500 pata di ekoi capacity 17 and 15 in Jenims masina ekoi overflow tore ojidi full to the brim ne masida ki na ekoi capacity leite adu ekoi ai authority na de adu su ai gi aina ujabada masida ekoi hostel ke complex da another extension or expansion of ICUC in near future de ujade maramaduna ekoi na aina to jadi masi atopa dedicated hospital ama sabibra or develop to bibra natraga peripheral level mayam si ketang enhance to bibra masi ki facility natraga di hojik lai bo hospital si ekoi RIMS ki makki di asagi full to the brim ne hajadare masi masi na sangbok pasi chok pasi koi ngamgani thaju de aduna in the next 2 months koi ki mortality si hangalak pai ya ne khanje ba adur masi is the right time to take a concrete step to expand the facility ai hajadeng marak ta thorcha hoji ICU haibasida masagi requirements di intubator ka ventilator da thango to patient gi je hoji balda ani khta yauri ba
around about 853 cases. Man, Ko. man. Yamdriba. Yamdri. 17 we have. Man, man. Ada aina ngasai khangni is no mu. Ngasai 17 ICU the lay have post it. Kana occupy to no because you need only 2 patients to be intubated. Mane mane mati badang se khoi NIB khoi SPO de si yam nema ba adi khoi non invasive ventilation si yam dakar oy mali nga sagi atopa ward le possible oide mane khoi oxygen plant adagi oxygen di oxygen cylinder sing ba adagi oxygen cylinder HMC is connected in the ICU aduna makoi si intubation daga oidra ka so high flow di daga de oy 10 liters per minute piba si koi atopa water possible soi oide aduna masi koi ICU natragadi natraga NIV hai basi koi next to intubation ne do hari facility si di ICU da available oiba aduna masi possible masi facility se ICU da leibina ICU si kitang chaw daga oi natragadi koi requirements si mismatch am la kan haja demand ga koi supply ga se kudam ko demand of ICU beds and koi supplies ga ani mismatch am daga oi kan ko usu chu oi ren kan jayo Samna harabda ngasagi NIV daga continuous oxygen high flow the peak the say ICU natradi atai the leiti have never atai the lahilagadi ICU base hang do never tamo Thank you. Asi tasay di real burning topic ni maram di ngasi khanari si ju number is expected to be increased like anything. Ngasagi projections ma'am chuna tasay na kuju ki but we cannot run away from reality. Aduna ay ngasay in my talk I gave certain strategies. There are 3 layers of management of these COVID patients who are supposed to be in the COVID care center, who are asymptomatic, even suspect for COVID care center to Tambaya, who doesn't have any much symptom. I think in basic life support, which can be given in district hospitals, just like oxygen, even up to 5 liters it can be given freely. Adugumba basic life support ba dedicated district hospital or district COVID care hospitals should be enhanced, number 1. Maramdi Canada, as per the records, almost only 2 to 3% they require ventilation or maximum high dependency unit or the advanced life support, ALS we call it. Aduna, ngasagi management si different strata da. If we curtail it, ngasagi Tamilong the mi chamanaren khalasi, for example, out of which 80% will be asymptomatic. They can be kept in the COVID care center in the Tamilong. Out of which another 15 can be kept in their district hospital that will be meant only for basic life support, which they don't require any expertise. If only the 5% of that 100 remains, they can be referred to us. Unnecessarily referring these 20 to us will burden the manpower, resources, economy, and unnecessary occupation of the high dependency unit or the ICU. This is another one. This is my appeal. Another one, at present, ako'y kanon high basumayna, Jennings, anatomically or geographically, masi construct of matamda, it developed from the then Jain hospital. And this complex, we are having dedicated COVID block, hospital natiko block, which is separate from the main building. It mangasagi laiba ainu utsariba scenario do. These are all separate, totally different from the main hospital. Because ngasagi akoina COVID to tawada non-COVID so we are going to treat it. So the remaining part we are leaving for the non-COVID also. Out of the 600 beds available in Jennings, we are sacrificing 115 beds for the COVID. Number 1. We are also think for the major chunk of the people who are coming for the general disease. Sina non-COVID ki care ni. Aduna, masagi, I am not technical or administrative expert, but in the very near future, the chances of developing ICU beds is dim. Number 1. Sikhar diwan in khale. Adubu, masagi basic ti kanoda disease si oxygen supply to ba respiratory failure ho henda ba dunia ba organ to ba na oijare
aduna ngasai akoi dak sabna habi dumaina ngasai NIB or CPAP mabi different non invasive ventilatory supports ji piba ngamba yaba medium or the intermediary section developed over yabra have to the authorities also thinking on that one. But ngasagi 10% ICU to the I give more to the personal view to the it is still in dim and the government so assigned out another one. Another one I give proposal and everyone is accepting that some of the big hospitals in the state can be given the share of caring those people. I think CISA has very voluntarily, they have sacrificed some of the rooms they have developed. It's a very, very applauding thing that they have sacrificed and they have dedicated for the people of Manipur. Then I think the other hospitals, I wouldn't name them, madam, the ICU facility labor, why can't they sacrifice 2 or 3 beds from their institutes? Segregated or dedicated or in a block to isolate Tauraga, madam, the laitre have from the Tamu have motor. Why not I share my button? I could answer Pige. Why not we share a burden? I would say, I think this is my humble appeal that it should be. I'm not against anybody, but the thing is that they should come forward. It is not my solidarity. Jenimski, Rimski, Sisaki responsibility. Nate. This is responsibility with the whole of the state. Now, government should lonely, the state lonely. Let them sacrifice for the state at least for 3 months. Thank you. Thank you, Tamo. Marish, that kind of the question, Masi consensus issue again amongst the doctors, especially. Koiki dedicated COVID hospital. Yeah. At this stage. Yeah. Anybody COVID, the remaining hospital are going to be in trouble because it's a mixture of going to be COVID as well as non-COVID. Aduna tabdog dedicated COVID hospital dakar labra. If yes, tungana sabna pagadra natraga one of the hospital in Jennings or RIMS convert over options. Conversion of one institute into fully dedicated COVID hospital, I cited the no, number one. Madam D, Jennings has got certain facilities which is not available in RIMS. RIMS has certain facilities which is not available in Jennings. Just like radiotherapy, we don't have. Neurosurgery is fully functioning in RIMS, Jennings. Okay. Nephrology, okay, both sides. Oncology, they are doing hematology oncology, we are managing. Aina Haizeridi, a specialist, for example, pediatric hemato-oncologist, darkar oiragadi, Jennings closer, so the doctor will go to RIMS and do that service, number one. If Jennings, RIMS is closed, should this radiotherapy machine will be brought to Jennings? This is another question. Aduna, the question of viability of the service for the common people, I think it was not adopted. I think it may not be or something is my opinion. Aduna, COVID dedicated hospital number turn the efficacy number one. We have got both medical colleges, they have got students also. They have got PG students also. They are being sent for the teaching. And the MCI has or the Board of Governors has got a stricture that there should be enough percentage of attendance, teaching facility, otherwise their degree will not be counted. So these all obstacles are there. Madugi mayamdu laibanina aina khanjabada institute ama RIMS pu oiro Jennings pu oiro teaching yoram dragadi okay. Teaching facility because more than 500 medical graduates and 50 or 60 PG for RIMS, Jennings, RIMS I don't know very much. So their education also should not be deprived of. Thinking all this plus and minus, I think, yes, last key question number the answer do dedicated hospital number erect over yabra yadabra do. I think it is the authority, they will do the Thank you. Okay, masidi kitang sound na dung khana rari masina kona AHPI ga dagi state officials mayam atop meeting ama tawraga deliberate tawuna phagado maliko aduna yam bagi first round is rapol loisle aduna audience na ngasai hangning da sar mohen se ngasai di hangning lere sar mohen ki question se kan
ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯅꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯑꯦꯔꯣꯁꯣꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗꯁꯦ 135 feet ꯍꯥꯏꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ WHOꯅ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ICMRꯅ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥ 3-4 ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯏꯌꯥꯔꯕꯣꯔꯟ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯈꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ closed door churchkumba cinema hallgumbadadi about 20 to 30 feet se micron manga dagi handhaba aerosol sing float to 3-4 hour lay haiba khangi aduga ngasi 130 feet le harise condition lay tabra open air da closed air da haibadugi specification nama clear to pami aduga 135 chatle haibisina asengbo already is too dangerous. It is purely airborne disease where 135 ke petti akoina hana tabadadi closed door church kumba cinema hall kumba da mixed through fair later with 25 to 30 feet adu 3-4 hour 5 micron digi hanan pikpa aerosol sinki float tawdre leiba yai haiba akoi aduma leiba duga hosiki berendre siga kharang contradict tawdono tawre aduma clarify tawbiro adagi atopa ina suggest tawgadabuda koi keno ngasigi proceeding se drafting committee amada recommendation do sinagadra natraga reporter ani sina adum reporter ani sina yama tawrani kona mu committee na yengaga examine to wamsang baduna to the individual experience individual wish to some express to unarga boloi amala idaba specific oi ba government thaga daba recommendation dum su khanna badarkar oi aduga khoi Sasi Kumar na hai ke ba government gi consultative committee every Saturday tawri se aina sum manung de yawa moi kangbu sing hangkan da ayamba matam da most of the time decision se Dr. Mari gumba yawi ko kai Berlin Lovely State Department degi Rimsky or Zenimsky adubu unfortunately akoi Dr. Singhi habit se politicians in always override to mo emphatically either politician na traga IS in a dominant or tauraga low decision down always ha taruk tare se aina su ai su closely monitor tawri observe tawri ba Red Cross service mayam organization punamak na hawdringai dagi akhoi di March ki tang manga da secretary sakre March ki tang 9 da bazar da police ki kangbo pulaga do den don mayam bazar chet kare trying to the second release sakre as early as March WHO na pandemic lau thoi se March 11 ni akhoi di manga dei hauna activity tawra ba deba ha ahum mari changhel la matung da fortunately People Task Force na IMA ASPI ga coordinate tawra sabuk changhel maiwa dani ai 74 year hell ai se 100 times muk Manipur gi nukke na corner da evade chakre ziri da me gi tang tara da hatin da train thungane lu 3 day hat sala koi training piro eba senapati da sale or suguru sale apang khudi far and wide more than 100 times I have delivered adu I can proudly say the aingon dagi hena aigi sahi si manaba or handaba bawra aina tawri sumaina Manipur tawdi leram do mandi aigi knowledge dari anyway thank you sir khalong kumalu tamo ketang tentang na tawbiro matam se sum Thank you, sir. I guess I give slide to sir. Exactly, Corona gi matang mutin na sa dia ay gina public awareness pi matam da koi look khu matam sta on droplet achobu sing na 3 feet kitang maya besna 6 feet within aduga Quran koi Quran dry over nucleation na 135 feet ona thena jaba adu basi Corona ki maki oina ICMR na natraga WHO na or CDC na hybrid na tesa sida ina just public awareness ki sum kara importance emphasis to nimi to gi bani sa aduga sar ki distance hybrid sana hybrid sum jesa thank you sir kanon tamo kumbi hera ya kumbiro
mayamgi attention na yung draw tawjage ngasagi yetnaba natraga unconfirmed oiba pot ama public domain da thorak pase masina public ta panic thokado oiraba. For example, 135 feet se tunnel de